wa wade no mu problem be na ba mo try some be solve ya unsolve ya warija ye ba ye de na ahye be ma na bufu a enu nti wo so won hwe nkra no free asase na fa be se awie ye ma me ne ati me ni be ma ni hia ewo nyafuman me ni hia no 2 years no ana me wo me first born ti ya wi na no papa be fa ye ekọ wasa asenkedwa waso wato asase ntie fa be kuku ti ekọ ye no kwale na ire na amakwan ame yamfa asase na ye kuku nti ene be ma ne pempem ya kodu baabi na wo me ba peni na kompo ebe hye me minimum ketwa ti ma na wo nyina na ade na eba na wo nyina na ade na eba enti ebedu baabi no be ma ni ja me ho awo asenko ho be 6 months kojo diodu mentenenka to ko hye ma chi no ba se owo sehwi baabi ani enti akonya baabi won tumi mesin na yanko ona be san fa me fi ho na e ba baabi ani ti baabi ani me be bo bra be 8 years yakoja ga se wo oboase ti ye kuku mama odo aga se ni wi no ojefo no to me so na me enti aga se ran so ampre no je asase no enti oyo pleta yakoshi bidie wo ho fine enti anum na eto machine na me se onu nsuo machine no na on fanya djuma se enti me shi bidie no da bia to sua ye na odi ye na djuma enti antena ne ma me be wuye de ma me wu me be ye no 2016 November nim ya ba na me se me fifi ache ti ma ko fi akohwe me maame e ko na so ko aka me maame e wo dem to no kwa na me ntimi ja maame no ho e me ka che so no san ko back se me ja mo fra no enti on ko na me hwe maame ne kakra me ne obia pani enti okoye to okoye no mu na fi o san fra me se na ye no be so de mo fra no e be fi amisi enti mo na mpa o de mo fra no e bae to be ne na mu na san ko piesu hum te ho na ye kwatra se e be ye ala kakra enti na me last born no ana okra se okọ na okofa ya nyama na odi aba be me ko hye mama na tu se ofi ona oba no ahye oba anyem e wo ho enti okọ no akotra oba ba ko no ho enti me frefre na adan oji wansa na okọ no den wa se otu ye fra na ye nya no ti den wa no fosu ya no nya no se ma papa me je me dan oyire ta ma so me ma no wo fi ha ya no kan e be 1 week anajo no bae oba me ko kita ni machine no fa nyama kakra ana o de bae to oba no se no be ya lala oba be 1 month and 1 month na me de wo abofra no ana ya lala ti oko edwa so ko panua ti oko paya obefi afi edi ni kakra no afi oko 3 days 1 week na so ade na se ko a wo me fi ato la lo fe no na to de bia no seska entina o yesa na me si o enti anu na fe de na enkoye top money ma oba fre na 20 Ghana ma woketu a shedem dem na ekoso enti da ko na me friend na me say dem na say o genesika enti say ye first kana madia yentu ne ya tra dem no etwa 1 year o te dem wa friend na won neska o wu no ba ka chen papa no enti no friend na o fa ana so ye tie wa be pam nkrofo eju o nyama agufie abonten dem so trauma papa ne me yi me nyama ngu abonten ansana mako enti ono so na obi ama ne kokofu ho ejawum wetwago enti me ma ne yembetwe na yanton ne fentu adaneka na ma me fa me mampenefo 12 years ne 10 years ana me no mkoe je ko du ona e kurapi tiasi empepaden bi na branti ko pe
wa problem de apoto va me do ibi e de asem am se na ha na wote o se ye ha na ote na ono da na danfo bi nchen enti maba ne don't me fa me nkoda na danfo no ho no anfa nso ankwachi na danfo da bi na me se okay enti adesan ma me hwe se be me ba beda da me hu ase moto abesi wo na fa wo ko yo ti wo ko keeping oh anu ju ya su we me ni mo bi anso wa ha na me yi amaba no wo ko keeping anti sa na odi te kura ha ande mo ja yegu kurom ana kwa mo de yen me ma wo ko ente me ya te sana me ya shimi sana be ya oboze oh mama we can see oh who chame no me ba no no na baby na ba na nya boso me sen na me ba no boso mienu ko miensa ora mi jan kom ono koye mama man ka me nengu so dani mu tontom metime ba yu na me wuja mu sa na de chin de de che pe na me sole me ya un ba pe na de moto bedu ye me ko na me se me ko back wo ko back ejuma me se be ye no wa be ye ana wo ko back ana lele fe na me de ma se fa bra no wa be so ejuma ana ya krado na yebeti akoma mu nsam dwumadie bosume no apemu ene pepepe ene ye June bosume ne da etoso edunom 15th June akana watwemienu na ye de bosume so akwakogu na yesre twedi amponyankrompon se ono a obo enkwa no onkoso ama ye nkwa ya ahoden ewo mu sebeya abrebia no ebetumi de atenase ne ye de dwuma Akoma FM 87.9 Kumasi. Ye ne pepepe ne yesre wo soro ahoden so e de ma yetiefo ne ahwefo amuwo oman yi afa na nyina all over the world baby a wo bia won so yesre se onyankrompon koso ama wahoden na oma won kwatenten na sebeya obetumi ahwe yen abribia obetumi etie yen abribia mo amu Facebook mo amu YouTube mo amu TikTok mo amu tie radio mo amu television no moka ho bi na akoma mu nsem dwumadi abedru sa brenti yesre nkwatenti ahoden wo mu ani yesre bi e de ama mo so Akoma FM 87.9 Kumasi asundwe mu na bibia tumi akoso kama braso si e de akoma mu nsem dwumadi no ebre wo mako menya age adwai de wo mode ase obehye ba bia wo hwe bia e de ama yen na sabre Pastor Julius e wo ha na nakua koko e wo ha Evangelist Samuel Mensa ewa ha na yirenso ewa ha enti obia enye krado enfama ye pastor ma me josuma nyapom te fe adom oh Christo adoye ahwe so kama gospel ni nua oh miracle bia ho ye Akoma FM 87.9 Kumasi gospel and miracle your buy is enko to abundance na ndi ofo bia ba gospel miracle abundance ne ko yanim enti nyame ne hene ampa okay enti Pastor Julius na wote ne nka no ya krado enche na yede akoma mu nsem dwumadie na no na ene ensem eda board na ye de ebekasa afa ho ne say eye one eye say ukunu anasa wo yere ne phone no da ho a obekwa akofa Akoma FM 87.9 Kumasi baby no ko read the messages obu okra no anadwo ni kuna da no obehwe no akofa ne phone onamu ko messages no ko Facebook na wo ko WhatsApp no kenkan obi on so na yire de sa be me bitimi tap na yire phone be me bitimi ko fa na yire phone wo hwehwe so de akwahye se be toilet so na wo hwehwe so eno na eneye bekasa fa ho se anya bia no eye na me pacho wo mo maka no aje se mid train ena kwatwe wo mo edi wo mo ba na omo the stories in ba story ya Akoma FM 87.9 Kumasi don't defend the defenseless stop defending the defenseless we share at we home Kama so radio yebre untumi nsratie for catch o say sebe me yesay anase me yesay yebre Pastor Judy very powerful topic
a very powerful topic. We are serving our listeners and viewers very well. And in same way, at the banner, as to say, Nibraba. Ma, some whipper, you can send you, I can send ye. Akoma but some in fact, when it comes to issues in relationship, issues in relationship, evangelist, and Nanekia, ye bakery. The mama menkasa. Nanayre Muninada after this. Ademo Ejana Soda Dama, Mamenkasa. Obia Bayina no DNT abo 1249. Na fe na mo betna si obia Bayina no. Timo ya mo kochro mo lete. Na mo famra. So no. Na enya ma me na akofas ma be shoma. Abetna atwintwan sa ade ade. Ye tutunu fu ba bia ntu. Ma Akoma FM 87.9 dem fa na yere fu na akoko koso amiamia so ne ade ko check ni messages ni ade ade ene e ma nso no kwasem se sa asem we e ma pa na ye mo oh we ma mo me ye na we die mo am ya we e me ma no did was say e me ma no do say na come mo yere no phone so ko ye sa search no e ma na ye mo na na kwa we do wa mo ya we oh say and so they do with more than a man. There be anka say me ma ye jealous chair ma but you can say e me ma ni bi I don't know and I like your message mo tete ade no ma pa na wo issue sa ade ba chi bia o se di kunu twempena na bia na asese sa ma me kama asem o ade ba chi bia no se di kunu twempena nti we dey ma but on the more serious no no kwasem pa na say aware ya akoma ana say ye mpena twe na mo twe once mo ka odo asem de ya akoma na the moment o best start say o search say ukunu say o yere efun ahwe nkomo ne nkrofo de ni me wase me ameta ka say bi o me na nakua e chate a ba cho nsema me na nakua ka no say me pese o tv anka me ma o tv nti once ma mo want bi say ehun hia ma enti date na say okofa funu ko hwe me na nakua chat ana ko hwe me ma ko chat enti ya antia se sa ewo mu se fine mema ni bi o wa ne te say de make mema adwama de maka che se kruma de sa na tie enti one ma ba me che say oye money o because obi be ka say nye money na we anka o yere fa afon hwe kwa kanya hwe ane so oye money o so onye money o so oye money na ko hu so oye money na ko cheke mpacho fa so be na obenya obeja aware akọ ana obe ko so atena ho and so whether positive or negative me hu say ma hu hia that is to me who say who hia fi say unya ready so beja aware de akọ hwe na so ne na nakua akọ chate na ye chate ye ne ye di odo a mbacho hu ye obekwa na akọ so atena ho so who does not now worry say any na pressure na ubewu because me na nakua wie na bia me ne ye enso ho am say ko foforo so nti say de bia ye di nkomo no wie na obeba be fa chake de any na obewu but bia na o hweja aware any me hwe wie na mo say na nakua nkomo mu di any me ja aware any sad na aboa but a man was na ma ye musa say omo checki omo kuru messages wie ye no omo ja aware omo da so ti wo so it means that the be obenya problem the be obenya yawde entima to me so o ka kire me say me ankasa pass a person me nim wire obaka kofa ukunu phone as me ko hwe messages ne nkrofo no chat so o pese wono o hunu anko be mo hu o pese be mo hunu nti na ye say ebia na nye hu a emoa na a man so be ye jealous on say man bi wo almost say na me de o commend me na o commend obi na me de wa ka chem say I love you na ka che obi say I love you na obi akofa ne kunu phone na wahu say wabo obi abaso na owie ya abaso bo kakra no ada na me de wa mama abaso akwakobo asemesi abaso no ayento kwa fie ho so no obi ko wa enye nkuro bia mu hu esi na se ya fro se ya nyam fro ya fro ya be me bi wo ho a se bia make say bia make up e bia on pe se na yire be yo ne yire be yo but wo de mane ko social media na onko eya na emaya wodi agina niema nketenkete bi so onko social media no onko hu ne se
wo baby ye makeup like kama wa ye kama na ne kunu atro you are looking beautiful adie no a oba no aye no a you are looking beautiful no wo yire koye bi a wo se ma no ma wo nya bi wo se ma wo nya bi uko hu bi wo social media uko catch uko praise no say she's looking beautiful we are pepe not say can be to make up amani dia yenti amani me ba tobo ube yisika ma na kototo makuma ara asema ko bi gade mu ana enti de boni abresa ara mako bi gade mu frosiesie ne dia no dia uko praise ara mako bi gade mu ana obi anya abresa na de obi anya abro toto nza do obi ara mako bi gade mu eh na uro gade mu ana eh se do obi esi a charge se do obi esi a charge yem clash sheme eh ma dem besa mkira ne se ani awoni a charge de ani am se o se tutu e ho ye on tisa but oh can yeah I understand but ma he that time ma on se he san komo we aye no ma he san komo yeah ma he wo hunu ma he me say ma obi o kra wa kana wa keke he doesn't really mean it all who mean akwaka ye dey na bia so ya hwehwe amuda he ma he ma me ma example be madam for sofo bi na omo yeah sorry na they were pushing an agenda omo ye sa dukubo holiness churches ni bi sa dukubo ye shirt trousers ni ade na aprema fu bi ba na sorry nim utimi say na aprema ni de obeye ni make up agenda we genom ni ade ya channel tra ono so sa message na odenam but what I say and so one day omu ba ko dress kama shane kaba na say twa de duku kama ode buy na so it has become an opportunity for the pastor to praise sister and said the be ya obo say is address am ekura ya bad ya na mento said the be ya ono so for be achieve ni na okopresi na sister ya today you are looking beautiful at church ta boduku fabra sorry na yere ko hu ya obu ni asore ni ye moduku adenna asore ni ye boduku nti wa boduku aba adenna ma boduku a presi ya okopresi obi so that's here na ni kuna consume ni fi ru na be patanto ko ya just onu kro boduku ni kunu nka ntensa wo hu aye fe na ti adina aso me kema enye tio sister nye se ne ho aye fa na so fun be so kan o priti ade bia o kama ne tiri wa yere ndekeke na o ye no aye edunye se ne ho aye fe se on a normal grounds obeka che se ne ho fe but he is pushing an agenda to let the woman see na aye fe said ye be se ne nkura ma o chena wa ye all situation all situation is it the same so why then do you some catch your ways so these are areas American and think away one of so honest of no and share omoki as whatever and one from so but you can talk about fear so these are some of the things we are talking about these are some of the things so who very na wow adeno so kwan yes so from omini boni be na onu obibi ye but adeno wo ye no so be show obi nkuran na sabio nkenyo no kwaduma kai most of my waduma san ka ba chisi sanata se ahye no nkura ka sa dress na open wo anye onu so psychologically convince ni para eno so awu ni yakun se wakombo na abaso amo abaso so this is what we are and send here beredu ama na ma and here next time oma ehun na epi so that's here why one aspect and here what the amount say all boy dwaman and no no oba we ochiro no oba we and no oba we ma eno no me advice oba say ukuru ba yakofana fun especially unya adwin po say ono obi yes if say one message oba redu oso bia de bia wakoma be ya etia wari no say unya nko de a ene na sa abrabo we emwa sa nteten emwa wa wo be wari no say wu so ye adwamanfo afan wa hunu so wanya wuro mo bia kwakoto the best option is say bible kwa say adwamamo nti no waja na ko ba bi so fi say e hode na wunya no nkwa sa message sa mobile phone so ahwe no wakoma be break it down one day that's for kind say nsu e benum no yeah chen o de what one bo man no say na wo kro no that's simple 87.9 partner phone the encounter
any idea no but say dia me dey call baby mo fa ma me nyako o bia me dey bo game bi ni ade aha I know there unse what catch no any say what one China wo catch say o e bia me phone na yes say ba dey yi ma me na me fanya dey aha unse no dey na me say e your cell phone and can't come yo to omofo every say Sabako ni kunu ba ya na no suspect say ni kunu ne the secretary echempna it was the phone number 2 and secretary no efrey it who no who oseke e no diri mlika na ni kunu su ko dware no fa phone e no de ko share baby e no pick ye e no gina so na wo tie e no wie ye o bo ni kunu code e no code kra na so e no ko hwe ne messages ni kunu ba ya no wan ka so wo hu se na yira fa phone it oba ya no so e betina ne bed se woni secretary ni bibia ye into who ne yehwehwe nyina wie ye no e na ode phone ne beto ode phone to no sefa afi de no be ji Akoma FM 87.9 kuma si de duma ba se kill on ka so ba no ode phone no ato oba na ni ode phone se phone na wo hia into oba ya no ode phone na to ani o chia no baby good evening obi am ode phone na to ni obi ya no akodware odware wi anu oba be di enye se woni owie so anu akopɛ ne ba bi no ada oba no tete awo ade a de kunu ya de ye wo ho enti na ohunu ne onye na ose o ene ne saade a ene ofa amanfo abepa ne kunu akyɛw because first the name sa se ne kunu ne de phone no beto ho se ya no odware wi a one ne bon komo no we watam ne bia no ne sire no ne ko but as I don't know Akoma FM 87.9 ene ne si ano se ye wo dwene ma me ye no me nyune sa ma wo ko dwoma me di wachi me ni wachi wo ye wa dia me ni wachi enti ade na wo dwene sa da me hu ne se wani je me phone no ho se na mi a me enti se wani je me phone no ho se na me ba me de be ma wo me ba me dia to center table so ama fa ne fa ye dia wo enti wo de ye dia wo ye wi a na de achi ne drum so me dia na ma fa na me de ko afei die sister yi na ebre wo efie ho yi oh nanka wa ko fa phone ne so wa wow ne say nka so wie ye de to pressure mamo ho to pressure mamo ho nti na mo no pressure nure yi no pressure no ebe aha wo mo ho fa wo partner phone wo be fa wo dia say e na wo ka kire no fa afu ma me nye ko wo fu ma me nye ko we ado na de ma me ade na boni wo utiri mu say wo kunu o chempna wo yere o chempna sa boni na wo kofa ne phone na behwe no sa boni no hu na wo be ga wo na sister wo bi kra ho kra no o chempna e say oyi WhatsApp messages wo chat wi I want to me delete say wo to me kwan bebre wo so ya fa to me paper disappearing and so be any so to me ya no wa check no ni kura nya kwa na ne partner nya kwa no twe na me ya wo question the power wo friend no we are no bisa say hwan as the nipa wa wona bra bo mu nyina woni mu amu nti obodin a wa kuma hwan na friend wo no na hwan so na frɛ wo yi na hwan so na frɛ wa wo mfɛ me wa hanti na wo mfa no ohunu awale bego sister ano ya mfa meka aware ho ya beto fo no aware beto fo phone ni wale ma me ne ya papa no mo ware Akoma FM phone beto aware phone beto ya phone abeto aware enti wo ma phone no megu aware okay na phone no so ababoa aye amesei ye every say da na ya kasa sa phone no wo pese wo kwasra wo bi kra na wo to me frɛ e bia me konkran ka sika boa den me tina ka mu gozo me frɛ ni pa no no se o me ni fie enkran no me dai ko ada sei na me wo fie ababoa enti ya den nti na wo ba ma na kofa problem dia abra efie enti me sra enipa bi no mo de mu kunu no mo phone mo yire no mo phone aye twia pia ada bia wo so unim se bike ne ma won kan kire me na kasa me berebe nyina ma kasa to agu kwa aba o ma wa ha nyina hia muntutu ngwe na mo fa ka ho enti mesre mo e ma ni bebre tete wo fie phone ti
mani bebre wo e dia kwose dwa ye dia kwose dwa ye toilet anajo na wote ho won na audio say ba na wu be wu aja wukunu me se wu okay wu be no pressure dra ka dwon nti ni fun to toilet ebe tom mesira mo okay embrama ni beja o phone no ho na wo ba so betumi akware bia ni se obi send message video mama obi no atro wrong post sisi a o sande ba ho wa sande abrami sisi a ena obi no wa betro sorry wrong post simple anya wo dia send me a message bi kire Ishmael message bi a wo bi send de ma me no anu eden e ko ba bi o senka bi a ukunu ko fa ko hwe ya de meka bia no on si ase enti in fact obi omo send me some message obi send me some message na ya me delete but wey dey me delete a na enye tim ye audio ena de mani pa kro no nya me send nipa no number e de ma Ishmael say on friend no na wo hu nipa kra oye eye wrong what they come ba nipa foforo na de ho enti se me kunu no na ta afa me fo na wo ko hu no weyi a asiane say obe accuse no wrongly ama nipa na de ya woni mu na me de admini onim ho hwens na wa ka de ato no so na wo hu na mane no you see mame asem we de ya kasa bie nsafo bebre o ya don ko for god mu ne pa nsafo bebre bie ewo mu as minim sa iPhone 4 sa problem ni bia Samsung me phone jam at once the mumu ya ne say me wife number me wo Adum TV phone number mo TV3 phone number ena lo mienu e jam yes anu ana me wife de na koye Adum TV ena TV3 de na koye me mama me ya me body number no na Adum TV na beguso yes anam de ti semre bi e da ho na so no ana na so o hwe ne phone sa no so a ya na opeme de no de a friends wo hu baby a e no fa no born number na Adum TV beguso and then they was to me the Adum TV my goddess so kwa beba so no enti se ma wankofa phone no ko be nso me yes ano minim say adwene bia ni mitim no bia number efra e wono ofra ne no ne number na e ba din no na phone no yes ano asesa me ka bia wanti asem so tia so wonti ase babra bona me bon me pie kwa abonte a me susu adima chi ne di madanse enti uni ho na me nsuro na so maka kire no me nsuro ni ma me nsuro ni papa me nsuro mi ma me nsuro papa me nsuro mi sofo me nsuro ma soro panyini nsuro nyanko asa enti se me kana wuji ndia haya mama asemwe asante kasa se ofifi funu ni a zama yesi samai unu ti efi mu mboa de fi nani ase ba chichidie bia so penimo gadodo a de di so frem my god mama ade ya mama bebre nya pressure e mama bebre akoma eti bra fun yi edun fokunfu o aba bedi efie bi nya ama ene uwura fie wa we kura ni diem no an wo hwesa we nso dane mpaso eno an wo hwesa obi ankasa ne yonko communication ni ho eni ho juma fun ya ba bedi no komodie a season enso eba beto se ne ya ware ayete ho na fon ma ye ne yete ba bi enti na sa be na ye ne edi nkomo eye de na wunya obi kwa ne di nkomo na ma edu sa gina be no na trust asa yemi hu no edu se mama cry say akusu akona say wono ne di nkomo makofa make me of me fire na me bia bi ye lock bi ana so enti kikiri na ma hwe eh na why obi kra ti me hwe nipa no enipa bi wa wo ni di nkomo fire okosa na ba no very good so no enti sabi so ukunu ye sofo ana ukunu ye ayina sa wo hwe na wo se ukunu ye be ma one ma edidwa edi nkomo be hwe na djuma wo yo no na wo ni pa e be frɛ no
etu ko hunu bibi sa no a obufu kwa se okuru ye sofo asoro ma frɛ na hello daddy hello na hwan na kese edia kese wa bra wa du kuru kwa mfrɛ ne sa etu hunu sa na obufu a wa na wo tete wakoba se trust ne sa arehemu a wo nipa ni mu no se sa point in edu enti bibia gidie na sa nti saa no motete wo saa me meka ne se ene mu nyai preko se trust ni ho gidie ni ho a mu nyai na mu kom ba bi fi se akoye saa ma nipa bebre gira be so bako gina no wonam fam no yare woni obi an kasa wa so dem ofisi obi ni kunu e chate nti praises akoso a enipa sa ye bue nipa na wo dwene ne ho se wonu kuru cha hwa sa wo sa yi wani wo hwe se ni kunu hwe no a aja no aja na no koko ni koko ahuri se wo hwe se ni kunu hwe no a ni bebre na so dem ni koko ahuri se fa ni bebre ase wa bra praises koso nipa nyina bi ante wa koma emu tete adai wo ko hu sometimes mama adwira ye dwene adi ma nipa bi no before we realize na sa adwene ente sa but we had nipa no reactions abaka sa na eko enti nipa be bra judge wrongly enti na one penny to penny no a no the password no the atoso tiawa madam for the password ni 3 wansa na umieru ono to maybe ni refi o ko flash na bi ensa nyina what the party ayebi enu bia wi a ordinary date of birth aye eno kai eno di afa ba ko na ka won kai se wo ye ni facial one ni bi eno wa ya wo huru e ba so okọ flash so no be sinya adwuma di no fe no be ta shase enti e be sere men ko hu o pasum bi o fia so wona ato wo de na you choose to do what you like to do with it onu so na to on phone so na to ma wo wo onko ye hwe nso men koso na so bi mra na nipa no odi bono a e onu ani tirim ne ni timwa na edi ni fo na ebu ni fo mane nya ne ko ba bi after all yemi anu ye ko gina temu odwa na nima ye bebu kunu de ye bebu yire de obi abebu na konta enti obi mbu mo obi mo life no flow na trust ni nya adwuma minim se mi kunu opie kwa won ko ye hwe obesa abafie minim se me yire kokokokokwa so for mame Potiphar me se wo kuma se monti so anyina nansen Ashanti region de wo mbi wo ye treasure wo kwa national wo sa ye we na se na mete ho na me se farmer bi hello Gina hello how are you fine na Potiphar man be na se ba mi papa na ni wo mami enti mi dia tire sa no ade ba nse ye man ko so wa guda juma egu aduma wo pama sorry ma egu aduma ukuru customers wo pama wo yiri customers adam de say ka mu enum si waju wani so yes school fees ya yes we na ya to say ya na possible say ya na bro Facebook na radio say ya wo say ni so ba na betene o be shy ye dey o yam do say kim ya una ati won na program no amuna obi di the message about say ono so ye sofo o say good afternoon Marcos and crew I'm facing this challenge of phone issues and due to that I want to divorce my wife asofo problem was hard sabio when hunu funu juma wodie ene emema omone emaye tse faka huro de brema okofa fish de ba sankofo no omo ekokwan so a omo ne man de dwan omo problem was sama ye kan ho pa because a man be man tse na mekan you will have to be nice to them what no do that obado na na ye social ope 500 million yo ma tebe de beba and uri ni relation asamena it will be so ti wani man no so wani fine and in being fine with the person emu wonu beba be tie yes it is a we anwini ankwa siri a obeka so bibi wom bibi wom oh na so we yesa emu waware man America no sempo odwena se bibi wom ama nipa ayampa ane no munye esabi omo ntwempena omuguso omo koba na no mabadom no makotwempena mbacho waware no uja ya na wote so wunya so ti mo ma ehu ya because we this animal when we achi ubewu no oto ubewu no oto because nipa no enye ni intentions no adwuma wo ye one man na ye
adwuma oyɛ ɔne mɛma na ɛyɛ na imagine na ukuru fra adwuma ba wo secretary won ne wa adwuma mu una ayɛ boss wo adwuma mu wo secretary yɛ bɛma na ukunde bia wo dwen sɛ wo secretary no wo mpena wo secretary ɔno wo twempena bra yi obewu because so we child there na obi say I am a check say dey me hu me stance in the marriage in which I am open stance I enti fana say when stand ko hwe no woni ma adu a chat say omu di odo ba cho afi when stand say okunu say wo ba kwa ko say dey osika wo kan ye no o ba dey o kwa woni ha je dey o san di atusu be ma na da o and wafa be ma na da no wafa be ma ne fon and war so and you were saying on the local to for we say dey wani mu aye wa na ebe wo no say untimi na biem na ade ache untimi na wọ́n sọ àwọn ojú ìrìn rẹ̀. wọ́n dá ní nípẹ̀dúrà yẹ ẹ̀dwuma yìí ama nù. wọ́n sá tí ẹnìkan lè nàbẹ̀ tọ́ sún náà yí pẹ̀já yí àgẹ̀rẹ̀ wọ́n sá bẹ̀ tí omi àná àsán dà. ntú náà bẹ brẹ. wọ́n ní ebi a wọ́n ní ẹ̀dwuma mu pẹ̀ni ebi na ẹ̀kọ́ hotel bi ọmọ kò ṣíà mpẹ̀nìfọ́ bi na wọ́n kọ́ akọ̀ hunu ẹ̀yì. ẹ̀nẹ́ de hotel wọn ní nam. wọ́n sẹ́ni ní mẹ́sẹ̀gì yẹn nẹ́bẹ̀rẹ̀ hotel wọn ni yẹ ṣíà wọ̀ họ́ yẹn nẹ́bẹ̀rẹ̀ hotel wọn ni yẹ ṣíà wọ̀ họ́. okohu message we ya ubonu akwa tete hotel ho adwuma ma ni yeduru hwa no waso no na ni me kunu twempra no ma wo beje di sese adwuma wo Ghana adwuma wo wi sese no ubon se 99% omu diri wo hotels yes meetings ni nyina cost wo hotels software and ensure kura and ensure meetings kwani omo sofo New Spring no ni Lancaster hotel no na so want to say we are so no call I it is so le fie hotel yeah but so sofo ye hia wa ye meeting bra na so mama tifie so hotel na so mama tifie no so tuka no otete na kuma cream ubewu na so wo baby ankotete ba social media wo baby tete ni kro de ka ni konya accident na okohu ya me wo say wo ya mama na otwere pepe ma wa ki mirika sa di be na wo twi pepe ma ware foforo na wo ti asie nti wo yo na sa bre ya wo freelance emu da ho me o de bia me too man for say na otwere wi ana me ware ya me too man for say o de ba dwen say me kunu twempena no ka fa bompa ye ma no mpo say oba abaya bia nkoyi me kunu hwe oh yes bo mayo na ni fra wo yes simple me ta ka chenko for pa because bem ono ye be ma ana hwewunim say wa bona dwumu pokla say me ko twempena de a ono ye different but mema bebra hwi ase eto ma bia fidi ma omo madwumpo mfidi ne yesunsum wo mo akotom ye to kuma ye wu nkofo mo ne nkofo show officer oba timi eloko no na wa wuro no ho so woni na me ti se wokuru enyo bi a wo ye bold se de besibiansi a ho no so bo no ho daga ayesa ade enti ka odi ba dwendwere asuspect ukuru san ka bompa impoma no ka san nhyiamu bi se sia nyame betu twitwa age no but I say me suspect no and wo twempra and wo emfamfa so bia mra wo okay obi din that was say for my man me be ma me ne tie ne de on the otad ne phone no kwasha toilet so na say me wa run so ansa ne call me pa cho mane fa ko to toilet so no onye yo da ko betom wani ye wa se woni be bia wo do wo ne be fa se unsu nti no de kwasha ho afie wadwa kwa toilet so no kwa o relax unim se obi ho ohu kura se obi ni na kasa no suspect se empra no na atwa de wo be ye hu ofie ho no ono so mpesa reaction no ene me ma hu say like ye hu ene ma wonim se obi akwakoto se ni kunu no obi twempena aso na yere na social media aso da se yem ko sister so wie wo de me no ye media ade ni kunu kofie od ni kunu ordinary ye ko oso de obeta ho keke wa wi a de ko me de ma de ko ma case we die eye be ma no se mami bebusa ni tiri mami bebusa no ko no aduane am na die wi am na so adware o bebusa sister is there didi mami me don Brian koda just papa da wo nyina oda no watene ni oda no watene ni sa de no nko ama papa no ojai sa abrabo no ma wo so de marriage ata o go pie so afi na o ko bonko fu mi mo abebo dedem obi hu say yes ukura so your reactions atoda ye kotosi ye kunu mpo yes aye no eno na mama ni bi ade fun na nam toilet so no ya dwa ya ne ade no but nka so dwe wo wa e bia afa ngoto toilet so kra na samene na akwa na wa maka say you refie by 8:30 na my friend
san ko e hu chese o de men frɛ me ampa so on frɛ do hu da wa hyehyɛ wo hu da musuro wɔyɛ so hu eso no wɔyɛ sa de ko e hu chese wɔde fom ba ba to abo hu sa no fa ni di komo na uti o de ase o tin so o bu afu messages ne ba na e be ba phone no de ya se ayi so for ya make us order ne de ba sisi was na o ma wa de na nya bosome miensa pa o phone begu no was bosome miensa pe ɛna ne yere ne yɛ sɛ nti ɔno nso wɔn sɛ ne yere saa na ɔteɛ no ɔno nso yi na hi ebu hɔ ɛnyɛ kɔkora do ɔbɔ da okay we from na akra me patch wadaroma from teacher constitution we am say wɔse ɛma ɛne mɛmɛ nyinaa wɔ saa problem no concerning saa phone expire no but abrebia ne mɛma no pɛ sɛ ɔmo protect wɔn phones no from ɛma but immediately ɔba nso be protect ne phone no from bɛma no na ɔsuspect no ɛnti de yɛ jealousy ne mɛma no deɛ wɔ no ɔsuspect no ntina yɛ kasa woyɛ deɛ a bɛma deɛ sɛ wɔn pɛ sɛ ɔbɛhu phone na kyenkyene atwa deɛ ɔbɛ suspect wo ɔsɛ bia woyɛ bi but yɛn ne yɛ kasa it is not good ebi kura na biribi akora nyɛ den ɛni hɔ nti wo so me de bia na de me kan sɛ wo de wa adwene adwene bɔne ma wo yɔnko no it's a problem against wow problem na wo ankasa na wo pɛ ya yes so nti ɛno de fabra wo bi so de bia wo hwɛ microphone so de bia na Akoma te o se ba ko I get broken heart anytime I get videos of my girlfriend abre no my husband's phone ɛyɛ problem ɛyɛ yade wo be wu agya hɔ ɛma na egu ho ne dɔɔso ma me nka no kra bi nkyire enipa binum bɛɛma yɛ bɛɛma ɔyɛ bɛɛma me se wo yɛ dai bɛɛma ɔyɛ bɛɛma wontumi wo wɔ ba wontumi mfa ho ntoto bɛɛma wɔyɛ bɛɛma me se bɛɛma betumi apie ɔse wo betumi agina phone so aka acho ɔdo yewu ɛnɛ me kɔ yɛ no yɛ se me nkɔ baabi anwumere me ntumi mba fie wo kunu wo bɛka akyere wo kunu sɛ ɛnɛ me kɔ adwuma anwumere yɛ se me ntumi mba fie but wo wɔ ba bɛɛma betumi akasa asɛm na akyere wo ɛnɛ anwumere wo mba fie ba bɛɛma bɛka akyere sɛ ade nti na dadaada no wo bɛkɔ baabi a won kan kyerɛ me yɛ ansa na ɛnɛ anwumere no wo mɛda fie a wo bɛka akyem sɛ wo mɛda fie na wo gina phone so aka saa asɛm na kyerɛ wo kɔ ade ebesi bɛɛda ebesi ampa de ebesi ɛmfɔ wo kunu phone ɛmfa wo kunu phone ɛmfa yere phone ɛmfa me say mama ne de yɛ ɔmo da ɔmo bɛfa ɛmfa both ɔmo yɛ ɔmo dwene sɛ ɛyɛ bɛgya sɛ wo yere twempena na o tete na one of them the best is obeja na me personal phone obeja na obeja na obeja so wo mpɛ na na ko tete de emfa so ni so emfa so be na wo so wo mpɛ na jaino wo mpɛ wo ba na jaino wo mpɛ be ma na jaino na sɛ wo ma bibi wo nnua bibi wo fie ho a da bia wo bɛbrɛ me ka kyerɛ ma na wo mo aware ye no enkaka ne asofo yere no ɛda mo yere nom adwuma mpadifo yere nom sɛ mu ntumi nware a munya wo mo na mo yɛ dai producers yere nom ha ani kuru nom mu ntumi a munya yɛ ware no na mo yɛ dai yɛ bɛfrɛ wo mo yɛ bɛma wo mo message ahodoɔ ha yɛ pɛ wo mo mema no mo yɛ producers no ɛma no mo yɛ producers yɛ pɛ wo mo nanso wo so ɛdeɛ na wo yɛ wo fie hɔ agye wo kuna na wo yere boso wo fie ho adwuma bɛn na wo yɛ wo ho woni ama nko yie nti wo sɛ da bia wo suro wo nsiesie fie yie nti da bia wo suro wo wade yo mu nya nti wo suro woni ama wo de toto wo enye wo suro na sɛ wo gidie wo mu a hwan na ɛbɛgye wo yere hwan na ɛbɛgye wo kunu da bia de phone so wadane ne phone so bukum na ma de yaguye kurum fu da ha ba ma de yakunu ya yere no mu phone nam ha na yo de nam ha na anajo wonna na wodi giregyina ha na wodi ya dan omo etape ya sisa voice ya record o record ya de na ba wo kunu ya sofo wo fa de phone ankasa do unim nyama ekoso ho obi wo ha owo how okay enti sometime no nani abre ne ho ode message ne send wo kunu wo kunu no adwuma na wo ye ne ehu enti time bia wo betumi ne kasa wo yire no time bia wo betumi ne kasa siasie ma no kwa ba ma katachie hye wo ba ma da wa ha mu ne wa ne wo yire
ade na wo ye na phone so na ba ba ye wonyini woni ba de so pe on da say osiriche obi of phone enye na mi kan me say what save you ade ba kwasa say nyina eti ase ne say the moment be ye wadwena say me ko hwe asema na me wife ne asema say no ne di nkomo eka me ko hwe de na me re ne asema say eka wa fail you have failed as a husband you have failed as a wife because when a balance say something has attracted your woman so there is something wrong with you instead of about to tell you know say dey na me ya pushing wife away and dey na me ya pushing me ma me unim say nkofo kwa adwuma mu ama the way almost secretaries ejeje wo almost so no boss me ukoto yi no abeso ni kotu mo yi egu ho boss na me koto coffee milk boss me koto coffee milk boss na breakfast kwadi na obedie wo we married woman we adwuma mo and the secretary na sa no wo we married woman what if you don't do this automatically the man in the account or secretary wa chen. So these are basic things. Instead of so the back spy man do the needful, that's all. Okay. So we dey here say baby say be so. Let me even tell you say but the way and we dey go. Ma and the WhatsApp number you will be disappearing messages. Say who can na you do or no be be 24 hours. E be just some 12 hours. Ko be o di e bia be konti say when na o ba be hwede atete say okro twempena dia and na o yere twempena dia o be breba wa bregu ye wa delete nyina e ba kokura ni so enti ne ye o twempena so hu da o kase wo twempena no de besie wa o de besie pa chewo me pa chewo ye misa ye ho say sabia so sabia nya ado no edie no kra ye how many minutes sa wo yire so obema bema bia fa no pa chewo fa mfikire ho a ba kwa fe ne enru 5 minutes obewia ba betena fie wo so the secret so ukunu so obekwa akodi bi wa abonten a won twa 5 minutes won twa obekwa akodi abefia pepa na no o ha ho ayeden ha ho ho ayede akofa yade eni nro no bebrebe ene yon no omoda pressure no so pressure na koma makoma interesting message today's topic Matthew good afternoon mama my man always take my phone every single day and secretly holds my finger to open the lock on my phone. Wow. And even when I get a phone call, he sometimes even asks me to put it on loud speaker. Wow. And this is really pushing me away from him bit by bit. It's not easy. Obama yeno any day. Obama ye said that son insa ko na kola fatola hospital me say me de bewo loud speaker na mentie me pa cho onipa ko friend no o pesa bra woti bi ente go nka jeta fama ko ma na nkasa go beka so ma de ntia ye koye sa asfa ni nyina na say o twempra na o ye de ko bo be no di ye but adro ba ko penam de ma onde enkomo bia wukunu na oyiri na obi abedi biara what at first as so mpacho say opesa wo tibia nka nipa na ono ne di kokko ba bisa wase ko be ka cha o say ka che okuma me once ade no onye na dwene say ono be hye no empre nko penhwe enfa so bia so to me enkura sesem bi say ne kulukura nya call no wa hye da ja dede no enkura no ho no asemasi wo ya da wo ho ja dede no opese ni pakro ni hunu say wo fie nkola wo fie Sayo papa nya ko e dia na wo ye no no wo ba no wa sheda fanyom no odenyom ne nam akire ne ye behunu se oba no sa na ayedai na ba ma bia yire no na wo ko na wo ba na wo turu ni nan na wo yedai sa no na ayedai eno na be ma wo yire no o sha sa eno po na be ma wo yire akotwempra na be ma wo kuna akotwempra se me nya na se me ya na wo ba sa no eyo nkura system free say e ma bebere wo no hwehwe mu a na obefa wo e ma no doso e mo ya no opene ma wo eti dia bio na ona odana mpaso ona otifio 24/7 enti sa ngomo no adwa kodi ye ama kodi ye wo pa tie no eno be odan eno te Akoma boso ana ema no tum
won just school fees I don't know about 3 months and I'm quite say what so yen wine and I say I'm got 3 or man 5 I mean it doesn't make sense I will be friend mano e frame biam and look at frame yiri biam and look at very say wo kire say one man di pakro no apa hand yes wo hu say wo mu oha na ade ti aware na se enti me pacho both ekoma ma ekoma mema se wo pe healthy marriage sane ma no ehu ehia yiwani na ye ne e wo se wo ye e wo fie ye fa 5 minutes nkwa homa no so fe ye mra ye ne ye first emedi nkomo ye first case 0322498035 0322498036 0322498037 na won so de wo de aba na ne be so e can say there is nothing wrong with spying your partner's phone. If you have nothing to hide, why do you fear your partner spying it? So fa bibia ensia e die enti na ha wo se wo yira na se wo kunu so wo ko pa bia won phone so na me fa ko yimra sa within baby afrefri le desi akosia desi papa bi le ba jona ho ye o papa Solomon e atiase wan samle na na fempa wan sa se wa choma ngo beja no ana papa me do ayi mame mo woni wa beja fo na ba so pa asema mo kano e di kan pa se wo ye wale ni na o ti awale ase na o de bia o so pese wo hwe o kunu fo mu o pese wo hwe o yiri fo mu a e benfo se se wo fi fo ni a bo hu sa aman o ti ase e na di be nsu na wo fo no mu a wo di ti e na look akase ye ko jale ho ne di fo so ko na fo ne di fo na da ne semana o nya be bia fo nsie wo yira e de be na wo yiri fa fo wo suro e de na wo kunu fa fo wo suro we pete awie nyakopo won hira mo pa futu amode maye no megidi se yetia e be boa ye ye fa bi ensi ye yire no mo a ye fun da wa ye yire mo pa so bi ani mo o de bibi se yire de a o ja fun o fie kwampa no ba kuruma o beta ku efie atako fa fun because e bi won se ko bi ba to a o yire ti ko na ne nye ho enti me fa bi ensi ye yire no mo ne ntra ta sun bi me pete papa be ayi nyakopo won hira no ntire ne mtire wo me ensha won so papa we didn't baby afrefri but sorry mama ku e ka se frasta name ye na so for ka se e man taisa e me manager papa make you ko go pan so ti ye ba ya organize bus na ya ye discount ya ni driver ni dia no a ni ya discount na dia chia driver ne ka enti anu ti na discount ti na driver ne kai frame pa maybe ya na ko na me ko driver you ana driver na from ana me ho so driver na number also mira bi ma ko pa so na me frame customer so on ya mama driver you mira ni na driver ne ba no fe be tan tan he na me share na je ni ba na ho ma ko se ni ani ase en to kwa ko na me phone no o je phone no ko chen na so ye ana me se be wa bi en je ko ka sa na me se ni o ko to me phone ma me ku ko to phone na not try say sanka me no wo ka se na e record no wa ye bi wa me phone so na ni na me ne obi ase ni ase na e record me da no afa no abaiti me da no afa no abaiti no a oboti hu se hi ni ma sana ma so jobe e ti fo dia so obi afa ni yon so so yo obi adia e ti ta dia mi ku ta bi afa ni yon so dia that's all ensha papa ko tie wo TV no madawro ma Marco. Yes. Good afternoon. Afternoon, Bemen. But you are the best of the The Pacho Cassania. Mr. Mabina Mudi, the American, and the Pata was a missing Nino, Midi. I read them on the Midi, so maybe this week. It did a minute for the Dawa or ban or the password. Missing in the day, and out of Motifa. The people was be out in me. Most of the others are almost with me. The person was to be with me. As I say, Yena, Yajudi, in Crabra, and a military program. Now,
me password the kwa NCM on so funny the NCM te say be ware the Bible couple says be ware my own number ko nti ade bia ye wo die bia na yo ba no so dia nti ho kwa so timi ye wo bia so be and so the bia sie no and so the bia kan because the bia ko be number say e dia say ka o yi bi ko phone so kwa na dia bi be ti sie bia so o timi bi every obi na bi sa na so the password ga ko to so na ko the day that we go a na no so ka ko ha bi nti o yere bia and so the bia sie no phone sanso ono so de no so na so the bia so the bia so e sie na mo na mo ne di pepepe e wo bu da me so me da se papa nya me ensha opa hello within baby free hello within baby free on Semenka, you was a true talk, pa. I mean the same problem. My name is Nana Kwame, and Obi say yes, I'm really suffering from this issue with my baby daddy. He always take my phone and receive my calls whenever I'm around. Obi no. Or say, please, it is right for husbands to connect our phone to their phone because when I get call, he also receive it. It's not right. And what diverting the calls, no? DNT. Hello. Within the baby are free. 87.9 Kumasi. Within the baby are free. Now I go back to the okay. I'm going how do you the way to clean your bria or some focus. If I don't know why it's Sunday, what's the cry to get your money, you remember when and I'm one of them, see how I see you. That very thing I will do a full ACM. And I can't say it depends on where you come in or baby. If I could be that I the best in your show. And I call you by me need to be our baby. Not only about me, so suspicious. What I said, yeah, you know, it's teaching. Yes, you are in your shop. And you can call me the banner or baby. And then I don't know why you are causing I shouldn't say what did you see. What I say? And this one, now you can call all power corner the area bad area budget. Hello? Okay, what do you know? I just no, okay, fra on to me, and you know, so, yes, okay. I see. We didn't baby afraid. Hello? We didn't baby afraid. Hello? The pacho and here what TV sets no dumono. Okay. Pacho, good afternoon. Afternoon, didn't baby afraid. You can say this to you. Okay, Yanko. Kasana Yanko Kasa. Okay, listen, make sure let's yes to say, yes, there's going to say the full one. Okay, problem be anyone, no, dear mummy, and no, and Tiasia, Juma, and woman, problem be any horse. We didn't baby afraid free. That's not good. Hello, but I show the most time more can the same problem. Many the same thing, or more of such a minute, you know, only so lock that so, when you call a young one, and so maybe a near community inside. And other don't know your calls. I don't know, but no, if you help me now, and after. Then my meaning the nation, I want to see many Berman nation. You know, I won't allow you, or think Colani and number. How many you be in this one? I hate you, and beside them, they had been as well be a sofa back, and I am the policy. Then I won't do you, dear. And I'm also suspecting because I bet you only come on the main cassette. So the general, we must be in that store, Banky. No more can be my brepa. And cry and my brepa. My men find the original so chat to enough. You're not your home. Okay, to me, and you know so. And see, Fana way now, young shot. My young come and 20 for us. The year can young pencher says, I don't know one tiasia or dog quan so strong. Now, obeying the phone are funny idea. Every cry, will be a denchebia, a mudra, trust who say, Sabiated on your empo crabby and outlaw why you. But who would you say, who upon the moon, me who is a one tessa.
enko fa asem bi ama nti wukun so nya de say ode bekwa kwahye toilet so but say the year kan here oba nani boss wa na obechi wawe na efie ho asesa na wo kan get bom eno ne ye ka ehun so what is that ehun ya so ka fa ofun say yes but obi o wa ohunu kura enye na asem wa de no to say mema de ye bo mo say do ya no te na ware ye ho enti asomdwe ho but say wo bekwa kwahwe e de nteme wase beba de ene me nkohwe bibi sa na ye pese ye ka enti mo ka say ena me de me kunu otimi fa mo fun ho eye obin di frachi moda ono ne yiri timi fa ne fun wo bere fun na say de ope enso no wo ba no ede lock atone de so so we say ya obest at suspect no ye ba e beka wasem kina wo attitude the man crofon so start to mo search eno so ho attitude the microphone start say eno so ho nti ye beba beka wasem because e bibia ni wona mu nyina motede a ehun hia say wo de ofun be siesie ba sa na me so me hu say bibia na wo de ne dia attitude anso ma nipa suspect ye na wo suspect wo me kunu de obetumi ayese ya nti nyame mo cha ye be di hu enkomo na ya hwe nyoma ye nti ma but in a nutshell ma me de ma no si de me person marriage no don't be so interested say and na me kunu ko adwuma no aseme si one ne kasa pa me ko chat one ne chat emwa wo kura me da se efia Marco wakomanya entonfos se wuni akoma entonfos obi befro wodi besi ho obi doso mu a 1 hour won tobi wuwi a woni ne bekwa akoko enti wakomanya hunu adwuma a wo ye se wo akoma de amesre otamuku no phone na lady bi ani abre wakofa yare ba masekura mimiema no ho ye different wukunu no ho nye nnamu asem ne ye ka ne no ye ka phone asem aka akira wo se wo fa wia na wo hu se wukunu twempna wo betena aware na se ana hu jai because what now dey baso na dia enti wo ha wo ho aye dai eno ne ye issue na ye ka no wo pomudin no se wo kohwe na we se me kunu twempna me jai dia e bia wo nyina so e bia wo bo kunu kwa edu e bia brebi na wo penja no wo adwaman mu kokohia ye no ye se wo prove ne say wo evidence say wo kunu bo adwaman e na e bia se say de wo ba be evidence de akoje ya wade dia okay so papa what ya bia wo free ba no yes and they ko ja wade no suspect no do evidence mu ko share ye ne say evidence we wo ko che no wo ba ben so we nya bi enti now what do you say investigative adwuma no na wo beye no enti eno de no na ade be say enti wo hu ya na de akwakyere me pa cho so me ka chem so obo adwama enie meja no ko ba bi na wo ko hwa sa be ba de na se be som wa no mpata wo be enie ka mo asem no na wo ti ku wo ba adwama no wo ja ya obebo so such a man no una so wo adjust wo kura no ma na na ko de na bi nka no what it is wo yire no wonim se wonyini ni a jai no wo yire no wonyini ni a jai am pick the calls and for automatic one to so obefra na one recording and to so matapo makopo ni nkomo etie matapo phone na me hunu de be wo so na me hu ade no me sisa wo yire no wonyini ni a wani mieye wontumi mo adwuma yie wo fie wontumi ne wo yire mo nkomo wo fie wontumi nyenje wo yire so wo fie ho enti na wo hunu nse ba ma bi na wo frɛ no obetumi aya kwansidi ama ene na ma ne nwene ne ho firi ne nkyɛn na saa ba ma no ɔmfa enti de ye ka na ye ni abere hu nyina wa ho odi nti na ye ka saa asɛm no e de kyerɛ because e bi wo kra e ma ma ne tumi konya accident mpo ko na wutie ye no woni akoma enti na medical ya ka me se woni akoma entonfos okay evangelist mama tete and say let's trust each other arishemu no gidie no enya adwuma if say ahyese na me hu no ahyese na wo hunu me no eye trust bi ene ye build enti na open so ma me so open so ma wo ya ye ware enti no say ye kɔ ne sa ya be ka kire wo ukuru no twempena ena sofo yesei ena sofo yesei you mate trust in wo a wonim se de misitia there's no need say over kwa me phone there's no need say me did lock eba to me phone so
say trust in what nti ye be sre ye ma trust in ye dwuma ye build trust na say trust in son ti say chocolate anane da bi am kasa say fashion fridge said die unya design e wo so ne da e bi si bio say trust in son e na ma say mobile phone searching akoso no ye tap lines ye divert a course na ye you know trust in us nti mo build trust well say I'm sorry I forget to follow my husband's phone but now he has given birth to another woman and some men are bad or what you say now on time je sheni kuno phone so wan hweso ama se ni kunu no ba foforo me pa cho se wo fa no da bi wo fa phone no e na wo hwe na wo hu ni ya enko ni wo ba ono oba ni be jan san pra hwe no en stop no enka en stop no enja ye homra na fe ye fa your first case second case middle now then na wote ho a why stay for sa no ono kwano no jama wa bre akos sene mensa ne me na mu twetwe me no emo ye titiriti metumi mo so no di once if you say dia de no ebu once dia metumi mo ska ne bi ka ho ente be ma wo ne be pay ma asam pa ana wo do wo sa me wo do ne makoma madam no ana ka chi madam ne say wo nya dan wa sokore na wo siese mo so wo na wo yira na o se da bi wo na mpna na o se da bi ana madam ne na branch to so na wo yire na wo ni mpna dia na timi say wo ni subanti na obebi na madam no ni say wo boy no no ana ana say na wo ni suban so de bi ma ko fo dwa ha nche nti afna me pa oba ne na bobla wa ba wo no ti dai ma ko eti madam no ona wo bo sam obodi ya be ka che ni say wo ne ma de ko ma starta no wo susu an charge ani sino wo ni say any sister tell me say when dey oni say wo boyfriend no dey ba body do oni sister say wo do niema command pam sister tell me oni okay I see okay you say sister na charge na board no agene aboard no and because sister no say ko system niema and my sister ta na una me buku di niema blow wa o charge na board no so ku ni hina ana me so na ya ho wo afija se ha eduma na ede ni aba nti ru ni mu no o twi plug ya o se fe ne sen ana so de same o hopo se Philip Brown na me sin ai o man da funtu ni na nyim me sin ai sister na bisa me 3 times apo de ni sa kata na no ona so tu ni neti wa sokore ana me se da bi o no te kofo bia krom kan tudu o same be na kan wasam same o twi plug ana me sin ai pena ne plug ne be twa ma me si wo o ai anya Philip Brown so wakachi mi so handa wo asokwa zongwa o sisi no ntoni na mesia o se eno na oye widi ni pa no beka che mi se me pa oba ama no nti me ni da form anka me se me pa oba no hojudi na ama no nti nunim enkasa me dada na no ache me fia o tim na me wako fie wo no ade na sa me nkonko che ofia no tim asokwa so wakachi so na dafne ti wo kan tudu nti me kan so ma me ko hwe be o ti a o se da bi that time so my last born Philip so many fedu bia se ba yo che ne plug ni twi me nyan so ma hu ni nyan okay but me no mattress 1.5 no beji command se ni nyan ko da so na me de man wo mattress 1.5 and no say ko no say beji o se sa me nyama ko ma obeji oji 3 obeji cap mbeshiti ya o de bede na obeji na no ko ji wo ba ya no ma na me nyin tina se me mpese me kasa bebre ntina o bi bem de beni ene nation te dan na madam me kan se ne kire me no o ni oba be didi am se sa me pese me ko hwe bia wote o se da bi ana me se na de me pese me ko hwe bia wote nti me ni me ba no ko tena ne plug ni no ko bu diesel o ko bu diesel ne ba no be pake wo salvation sorry da so ko salvation sorry da anim wo nti nyakopon charge o si ye no na me so be cross road dance na ko be bia mete ni e hia nkwala mi yenu mo mi yenu so no no neti fie nti o hia nkwala pro se killers mo ko hin nkwala ne se kwatade pana me kagina ye nti be gina ho pe no do so anhwe ne chi se bia me gina ho no so twa ko ne ko me fie nti kwa ne do pa me se brand mu nim do we o me se neti fie ana me se neti fie won sa be chi ba ko fi sa me fie ozongu so se fie o mi nim nti mo ko kire me o se ko to do ko nti twen ye nti be hwe bia nkwala ne be biti me aduane agya me ana me se mo ma ye nko na ya mla peni shamele bi no se ha me na mele neti nti na mele anenko na ma be hu baby a okwa han ne dan no na se so hu na enye na danfo
China otie na mom ono akasa ko handan enti me ko fetira me ko fie na obi senior ma mienu na ko senior ma na me chia me so me hwe brother so mukra prague ya no ono so o penini de we fie djuma aba epie na kitwa ne de o maaye 87.9 kitwa ne de o maaye ana me so me say ade me so me customers ni na me funa to nsuom na o cha me ko market tinka obi na che mu fi ntimi ba ba hwehwe wo na o che obe family me akọ market me she da ka sa akyere wo no so penin de wase apie na me omo sam se fana me tam so me ti around nti kakra me sen aba ntimi bedu fiem na sam wabuadi e da me dem da me bed so we yi no aka ne bossa ne me singlet o da ho obedi Marcus mama ni so ehun hwe e kakra me sa ko fi ntimi ko fi na lock na nyina na aba nya Philip na aba na me nya ko kasa na me kan dia ni nya de mi na na se ne kure me ba ni wo fa no afre me e bisa mi se me ba me hu ana ana nsi de sa me fa me na chewa o so fa me ba bibia wo teda wo fa no so fa me bia o mo bisa wase me so me ni mo nti sister se maka fa me no de ne kure nti amani nya no so de ni be hu kwa treatment a ne nya ne de me enna mu ni nsem do de bi nya nya so be hu Aye she papa nanso sa brand dia braso se dia second story eto asonti ye fa phone calls no a obetimi asen abaso na wache wadwene e dia fa boat ehom oba pa me mo hawie ya na man na pom te sen boko na me aha dia wunya fro soro ha se kim eni bre na aba enti nyetiri mu daka sa bio eye vem ne de kasa soro ha o te ye ye mo yetiri konso ne ba yire ne okay within Evelyn dia Evelyn Fuga o free hina bai me free ahojo okay awie Evelyn asembe na de bai ye se ye moa pa sho dem do pa ni se 87.9 minni mami entina me se me ba mama bo ami na ma pa cho chirechirem chechem free asase ekosi awie ye die ntina na wode wa ba wiase na wanya mfie sen 23 na wanya mfie aduonum yensa 23 years we say minimum no na when hunua from 1 year to 23 years dinti na fe wo hwehwe no inti start free asase fakosi awie na yemo mama me de me na na tete me ni fie ende na me wo me na ho ba me na we na me wo 13 years ba ansa na me na be wu no yare enti na me na ne me se wa na ete ti me na we ye no na me papa so be fa me obe fa me ko e ba Kumasi aze ti na me papa wo Kumasi ti me papa so e kakra no so yare ya na me ko vota ana mo sa de ne to a ye wo no ti obewu wo no na me ko 16 years ana me free me papa wu ye na me free ho no so ba ha se ti me ne me busia fo me papa ne busia fo betina ya ti me tina ho no na me nko ana me ne me papa nuanu ne mma no me ne mo na te papa danti me ne mo te wa na me ko school na ebi o ha na ye nis kandi no me ko school na ebi o amindidi na ma ko school na ma ko she school dem wasa ebi o ye sua de kra ma adwen ko ti edidi ma na aka kra bi na nka ma wie school no be me fan se ya ma kwa tetem no tinka tetem no wia na nka ye go back to school na ko form 3 na me papa se me pacho manen ena me papa ba ko edi like aso akoye bi na nka mbe china tu na me de me dan ma na me ma mu yi no ntina ka bebi ametana ti me kotina me so ha ba na me ha ho mbo ame na me free ho eni se me de ko shia boy bia me ne na otu nti ba me ne no wo ye nyina se mpese nka menti me ho kakra bi because me na atana check kakra tinka mpese me ti mo kakra me se o pemia na nko abe ware me tinka me hwa mamba me di nka de me ba no ba kwa koma misoa no pema sempati me de me ba no ba kwa koma ba asa me sa de ba ko no ko kana no me fili sa esa na asa me ha no ono so yare tina me se me hwe se me hu ma me ananka
ɔno so abo ame kakra. Okay. Enti o maame na your friend is saying. Your friend Doris Markwe. Doris Markwe. Okay. Na ɔno so mo ye there for. Ɔno ɔyɛ nkrani. Ba me bisa asie no yɛse nkran for Markwe for no mo friteshi. Ba me shedan enim no ntino. Ma hu no once me papa de ma kɔ no once ba na me kete. Na mo be 11 years. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me ko to mam no me catch and say me sre na o ma me ne picture ba ko. Ba o catch me say o the picture no be ma me agi say me ko me babio ma na me banam ne na twa. Ana me si yo me na nkola adwenti me o kan me si yo mate na ekɔ. Ai say de akɔsra ne keke. Yandi 1 hour crowd na free ho. Ti men kai baby property ame papa. Men kai baby property ame papa de me ko ye no. Won kai enkran bro no kra wo de wo ko ye no. But o ma me din the Doris Markwe. Na o ma me unim like o ma me din o ma me ne papa o grandmother o grandfather unim wonu din. Pacho de bi ne din no e wo me papa e wo me birth set so. Ni din no me birth set so na ma me din hu ni din no. Nti me nana ne me mo dia me ni mo bia di. Nti why na we din kan na tena ye o papa na sa wo nana. Me ni fi ende na mo me nana ho. Woni fi na wo nana ho. Yeah. Okay. Na me yare nti no almo say me nana na sha me sa me dia ma hu je me ni fi na mo. Okay. Nti woni fi ye no asa woni fi ye na wo nana ho still na papa te ase. Na papa. Okay. Nti wo bisa wo papa say eye den na bia one wo maame entem tete ya wa hunu wo maame. Dabi me papa na se no mo se ye me no. Me nana me hu kwa se me maame o me ni se me nana ye me maame. Because of se no mo se ye me nti ni se me nana ye ma. Ana papa so ko bia no aba no atoto ye de ye like ehia ye ofie bia no atoto aba nti na me sa maame de minkai se bia no maame nti na ma nti me ambisa. Oh, okay. Nti she say wonimu o maame ho bibia na bra wonya be 11 years a o papa edo ko hwe o maame no wo betumi akai ne kakra se bia me ko hwe me maame na me maame ye nipa tuntum 11 years de yara na wo betumi akai wo maame kakra se 11 years no tintin wo ye kokwa na se bibisa o se 11 years no asa 11 years ni na wo kumasi no oni krasi di sheta fa nti na me sheta nye sa mini sa no manu nti wa sheta study wo maame a obetumi a kire ye se bia me maame ye ni petuntum na unhu ne picture o papa nso unyi ne ye o papa ni wo maame picture bia wo ho a wo hu ne da. Ono no ne number kra make us on friend na okofa book bi kra no obo number na sa na ye call tinu no ne picture de me hu ye o ma me abusuafo nso e me ma me de me nim ne bi bia kra woni mo ma me busuani bia kra me nim ne she pade woni ma ne se wo ye nkrani e frɛ no Doris Markwe but apart from no de wonimu obia na o nana nso wo be hunu se wo nana nyo maame na oyo nana nso no when me say bisa wo nana questions bia ma na nkyerɛkyerɛ wo maame nchi ni ene ne ho ne ma bia nso ne satan na wo se mbisa na ono wo yare nti me bisa papa ana ono so ka se on pese obeka ho asem wo se papa so ye type bia oya hash kakra nti no wa nya steady obesho na o maame wo papa ne o maame wo wonko ana se mo wo nua bi ka ho from the same mother Doris. According to me papa say me maame o din ka o ba kwanza no hu no ba me nim ze no krede ba ye ko ye no me hu se na maame wo emma be
many amboss cry me say o papa no maame ewo wonkoa obi enka ho bi. Okay, Akoma 87.9 FM. Doris yeshwe Evelyn Fuga emame na we de yeso yen krani sabre nso ademu live pa ewo enkran onua TV ademu live ani da ho class enua penny TV 3 no sanso eno sei krom TV nso nkran obi ahwe na Rabi 1 TV Facebook YouTube ene ehwo ne manti no me pa cho mondom mo aye papa sebe ya na ye de wo papa emfoni no ebeto so yade Evelyn papa mfoni beto so ebia na make say mami be hwe se de wo bai Evelyn wo de asore kakra gina ho mame be hwe se de wo bai asi anyine fe se ayi wo kunu a woni no ewo yeyi ayi wa frim se Evelyn ennim ni nchi onim o maame busuani bia wo bai na anyine fe ya wode egina hoyi se wo kwohene eje ni ho enanso a yehu no se enate ase se enada so te ase se wa free mu se wote ase yenim se wote ase enti no ababa we beni na mu saa wabra wonim ne maame busuani ana obeni na mu saa wabra ne papa nso efrim se ne papa free mu no ne papa busuafo no wo mu nyini mu ese ne mami enui ne papa nua ye ne se waje ba ko se wa onyame enhira wo papa wo ho mfa wo de nso wo so ne ba ko mu ya wo hwe ne kama o de ba ko no kra beka ho a nka be saje no but oye nipa odwene nti wo hu se wo de ba ko ne beka ho no eniema ba ko mienu miensa bi nti ene wo pese wo hu no maame na ye pese ye beko details ye tie nkomo ni nyina but for the sake of ababa we yankasa wono ane we fe adwuma ya ye wo bi ye bidie but oba Akoma mu nsem a ye boa nipa ye nsen ho ye nkanche ye boa wo bi na ye nsen ho ye kase ye yi nsen bebre di a wan hwa okoi the problem be ba me ntumi fa no konkwasira me fie so ti ase nti di enti a ye hwehwe maame no ye hwehwe na mana so ye mu because of bibi oho nti madawroma obia winim Doris Makwei edin no ano no Makwei okay Makwei okay momo aye na yentumi hu no bra betra se na ye se wonim maame busuani wonim o maame din wonim obia ye ni ma ni din ya de nam wonim fonini de ni ma ni din a odinam ena de ni ma ene Evelyn Fuga Evelyn bra wonim kakra o papa say o maame wo no odinka otu wudin ansa na wo maame ekọ ye pesi ye hu se maame no kra wonim se ne bai ye fra na Evelyn Fuga na Pacha, me mama de onim say friend me Evelyn because dana me ne me papa ko no obo mi din henti onim say friend me Evelyn ba me de me nim say omutu mi din ana because according to your chrome no obi a kasa o kase o me mama de obeja me to papa so ana okoye ba me de me nim ti sa na me bete ana na me yare ntin me na na breast eso de me kwa na de me kwa ansana afede ase me wa to me nti me kokrom obi a omu me omo se nti una wa efese na me ayade nka ubewu kula because na omu hu me nka se na bibia yare no ba to for say bia meka say bia omutu mi din de menim okay nti wo ma me beto wo twene wo papa so sana mantam ho fo na wo mu na wo ho nti omu nenim me pa to betumi de mfoni na to so ama ye na nti me pa brana ebeboa ye na me papa ye friend no we no so no me website no so me papa din was so Frank Fuga. Okay, o papa ni. Pajai. Na wona wati we. Okay. Nti o papa we mfie say ni. 2016. 2016. Okay, mo ye no ma me baby.
O ma ye papa bia o me si me ska me ma de. Akoma efe. Akoma bewo. O ma nya o papa ye papa bia. O ma nya na papa me ka no ko ma nya. E bia mo kro mama mresa na mo ye ye. Entesa. Adan. Dientia. O mo si dientia. Wa mo ne bra ye. Me papa. And them to me cheba send a nam papa see no. Kasagu. Send a papa see no like oye neat. On ya no basa. Ye ntino ye kasa wambo brade. Minti kasa. Okay. Nti o papa phone ni no. O papa phone ni ye di eguso no Frank Fuga. Nti ni phone no ye adwuma ben. Mama Evelyn no ye adwuma ben. Pa so ye carpenter. No ye carpenter. Watina Accra Art Center. Ho no na ote. Bebre na friend Capito. Ena ebi muso friend no Awuche. No aje so maza nti eno. Manti ebo nyeso no maza. Okay, your top friend is saying Awuche. Anasa de Capito. No aje so waza. Maza. Yeah. Okay, and also what's not Accra Art Center. Art Center. E ho no what's not pay. Me no kra kwatina ho so da. Oh, okay. What your baby say? Me de man chena am kodi akwa no. Okay, into a we and fear saying. Oh, 2016. 2016. Oh, mama, papa, mama, your friend is saying, your person, your mama, Sabeya, Doris Behu. Oh, papa, mama, your friend, Novi Bowie. Oh, papa, mama. Okay, Novi Bowie. Bowie. Come, me patch somewhat. Novi Bowie. Bowie. Me abano no de German no ni de mebu boy say wa wo be no e na eno ye wo papa mama e na wo papa so e anda mama tena bia okay e na wo si mu firi kro be so no oye dan oye ohene e wa anlaga ahaya kumasi anlaga wo papa me papa no oye ohene wo so no na odin ba owu ye no sisi ne ba na din oh we ya no ne ba na di hene ewo anwunaga ha ya okay and I was mu free hene ye free anyako mu ya anwunafo mu free anyako okay enti informations no na egu so aye de e ma no mosre madawroma momwa ye na ye hu no ye Evelyn Fuga maame Doris Makwei sebe ya eno ano no ma kwei na yehu no ewo enkran sebe ya baba we nso ebenya omame esanso papa efremu enti mo hwehwe ma ye papa ni foni ni ye di guso no ano ma mema menu abema akwa ba bema na mo ha boko de nyame adom yeda nyame ase papa family mu wada wood weda asemako ye chia wahwefo na afi watiefo nyina Dr. Dawood say Ocha Osronko Kaiso. Mention so papa. Osama Muni Ejuma. Ejuma pada na say. That's right. Na obi pie mo ya so hwa amako in fact fresh and no den. O he ye she ejuma say anopa no nso. Na nka ye pon no num. Enso mako edru brebi a bebo no wotwe 8 pm na 9 pm na doctor da so. Ye consulting. Eno kire say ye ba ye no. Se we are man bone so eti obi a wo te nkasa bra bi ade ka kire ne se Dawood Ba Hospital a yeti kese na nkasa ewo Western North region ye kira woni ewo Western North nyina se hwi dwabo so asanwenso eho asanwenso na kese na nkasa wo na ya bie new branch e Kumase edweso krapa Old Metro FM building mu a wo da ofa edweso ka obi siketi a ofro ka na waka kire meeting se obi se okrapa Metro FM abro sign no kwan no ho e ben go filling station na ho ene ye kira kwan yade bi e ha obi a ye brain nti ya mo yade so e no nkire se ye nsa e bia na wachia bre e bia na wagigi nru ya kira ya resabia hodo wako bebre wabamabu bebre night me for say doctor machi o me yare me de akom yam ya hodo bebre kan akoma to yam na fo ani kire mu ye adwuma joda ekopem memenda kwesi da nko ana ye nya adwuma mamini kan fa doctor number ma
de how bia de chiro so ya de bia de achia bre no o frɛ doctor obɛkyerɛ mu akyerɛ no na wamo aba asoye ho na wasaw ya de 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ebia na o hwɛ me sabre o yade no ne ye behwɛ sisi yade hawo ahodo a de bre nipa kane ne ye kasa obi o sisi yade na nke obi a ne mfie na kɔ anim kakra aso ne obi o mfie du nwɔtwe mfie du no mako o complain me sisi me kotodwe na poso na mako sisi yade no ɛwɔ kwan bebre na ɛfa so ba obi wa n'adwuma a wɔyɛ wɔtaatena sekyɛ okay ɔtena sekyɛ etimi ma ɔnyɛ sisi yade ɛna yɛ wekuafo na famu nso no kuyadwuma no oya goduru baabi a ɛma sisi yade ɛna de nanzan yɛ ba hospital de yɛ hu ba akopa ama nkrɔfo especially mabunu no bebre na ta complain sisi yade no ɛyɛ nam yare syphilis ɛna afei gonorrhea bebre na beba o complain yade say na ha me doctor Mrs. na obe diagnose ni pa na syphilis ana gono enti sisi yade no ekwan hodo bebre na so na fa so ba but the amen nei mabunu no youth ni bebre nso no e complain no enem yare na mako ye besre obi a wo hwe ana se wo tie yen obi nka se bi o wonya ho kani ana se ono oba bi wo ho a na bi ana ofa ba bi a obeji wani kakra oji wani ana wabo ho ban because a syphilis no the rate at which edi nipa nye damage nipa and ade ba kon so ne say any organ bi a nipa dua na kwa bi a syphilis be damage no according to eye bruni chere say enye replaceable yes say syphilis essay o nipa dua na kwa ba bi a ye de shemu enye ye but Dawood Ba hospital say syphilis no wanya for so many years obitime ba say doctor me kai pa say Bese 1987 nim 3 days ago papa bi buy was be 87 no nya syphilis no but on the onim say kokra aso ma ko ne didi mu ama se be ne be ma no ewu kra en sorry kra nyeduma kra ya mutu kra ma ko na oba ye so a doctor man no dru okoye wa friend doctor aka say doctor apeja ma ko that's right doctor peja Marco oh papa the friend doctor say hey doctor yeah my jiwedi ma say diama yarisa ampa Dawood Ba hospital I just a doctor that would yes yeah ma wa yarisa no I say Ezekiel 47 verse 12 no be no say na duana ba be aduana haban no and I do much a dear Zugumahodo. Obi ade ne de. Good. Eti obi say Dr. Machia Bre, Marco Hospital, Saudo Abre, me yari enko. Ba oba Dawood Ba hospital. Marco ni December ko woman say. You see an be create to doctor din doctor 1 week. Oh. Because yetimi di obi ba no anya stroke Marco order fa ko wabubu. Like wajojo kra. Ye de ne ba. Yamma na dura yamma na review time 2 weeks no. Na watching you no yede nipa no be san ba ma ko no emu na enante Dawood Ba hospital good eti sa wo yare bi a sisi hade na ye ka no e de ha nso bre ma ne mema ma ko ye ka say oba bi sebi one ne kura tena wo no e ho ayedin otimi efa afuro onyensen but kakra na ade na say oba bi anso a wo problem o sisi mu no sebi sa ade ne ha adwen enti ma mo hwe ye oba bi timi fa afro doctor ka kire say aprakra mempre bi because ni sisi o problem doctor ka kire say hwe no wanso anema akopem say ebra anya me behwe oba say wo problem o sisi mu say bia nam yare amo sisi yade a ha wo awum afro no ebeye den say obetimi ne be ma no anyen say because syphilis ne damage na ma sa problem na etimi koma wa wo de na no kra ye den ena mema na famu nso no ha wo de bre mema no sisi yade no se koba ne se be mo wo sisi yade na nem yare no ana the greatest percentage no ma ko no ye mpaso adwuma o se ma ye mmere mema hwe yen ana se etie ye free mema ahodo
bema bi a complain usisi omema sem adwojo wa obedi adanse most especially one kura asisi ade no obi nso wo ha ma kokoko na won ho pa na bema bi a wo hwe yen sabre kokoko se bi afifi uto saade no ma ko ha mema papa adwojo bema adwojo wa ho den se kokoko se bi afifi uto a emfa ni agro brother with the bar hospital wa adwoso krapa metro fm abro sign no kwan no wa koko bema koko afifi uto se de etie ni oba ye be mu aduru ebe hye na ama obema no aye week obitimi ba ho se doctor me ho timi sorry me ne oba ne kobaako eno ana adwojo a ji said the next day obi nso de no mako sorry se woni ne ho kani kodi nkita ho ade ne dwo ye sorry ena obi de no mpo de mako sorry kura na nkampese woni oba na di nkita ho se osisi ye oya ana wo nem yare na sa wo ye be ma ho adwojo a oba Dawood ba hospital a Dr. Dawood ne nurse se wo ho ebe hwe wo yie pa ye mo wadru a wonom ya enti na nurse si amema na ebo mra ne se doctor apagya because ade na wusen ebe sorry obi nso wo ho na wo de ne nye sisi ade but e bia na wo de na nem yare se de ye kan emma o sisi ade bia ba syphilis no a develop akodru se oba no so anasa obema no so nsan bi esisi ho ba mienu miensa utitimu amako eno anya hene eno nso anya wo ya but utimu a ekwa na aba ekwa na aba enya wo hene eno nso enya wo ya yes syphilis no eba obema no so anasa mema na atena no kakra no ena ya na etesisi wo ena ma no nso private part no ena ma no be great experience na syphilis no se ba was stages ahodo ye were the primary stage no afi na ehase it is say school primary school ye were the secondary stage no so say primary stage no insane bana say ye insane ba besi wa no mfa drunk no emu beko obo say free wo insane ko but secondary stage na ba say ye insane primary stage ba na multiply abaye bensia enti say no so no wan pedro bekum mu ana obo say wo mu ana ekọ ekwa na asan aba wo mu ana aba ensan no beba no nso de ade foro beba ida sa o dwonso a ba manu mu be hyehyew emu be ya wo ya ana wo ba na o dwonso a bon se emu ya wo te ya wo pa oba bi hwe esisi a sebi empaso nkita hode kura ye nigye no ba ma bi tie ya na so wo hwe ne ho sane no kura ma ko na sebi o te ya wo instead of say ebe ye nigye de ama no no sa nipa na hwe ya na se wo tie oba Dawood ba hospital na say syphilis and ama sa ha we are oba Dr. Behel. The kind sign na doctor number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Edru secondary stage no mako say wan hwe a ebeba tertiary stage enem yare no every primary secondary tertiary the last stage no the latent stage ehon ne dru a na kire se eniema ka echi but se wo hwe na wo sa problem oba Dawood ba hospital a Dr. Behra ma bibia akoyie mako asichire yade ne mojabroso wo bi so na ohwe ya obi benum adru akosi ne nkwa na nyina esan asichire yade ana mojabroso esre onyame bo wo no sebi enye saa na yede ba asase so ba yade ne de ba na aba na unye jidie no tu anamon bedru Dawood ba hospital na say diabetes a mako ye be mu adru a diabetes ama mema bebre mema adwojo esichire yade prostrate yade be rubber show be mamu nso a oba Dr. Betritu yade bi e how bi am o yade so a enchese yensa ye kira kwan we dwoso krapa baby a wo hwe fru bia se bia wo be siketi anu afa dwoso ka ka kire mate ne se ubesi wo krapa Old Metro FM abro sign kwan no go filling station ho doctor number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yada hwefo ne atiefo inshallah papa ba yenkwa wo mane so na ye ne ewrabi enkwadi enkomo be me na me mo ha wie ya no mama me pacho na pomute sen yes o do mama ko pacho na so e me adom ye ho ye pa na me pacho wonim Evelyn Fuga ye ne ne di nkomo yi oh me damasi fact mama be ya ho kaka Evelyn ye me kasi me na me bo me nim no
ọpapa ɛna ne nim no ɔyɛ ne wɔfa ne mpɔmpaa na ofi mu akyɛ ɛsɛ ɔtwa na ofi nkwa nam abɔfra ɛsan sɛ na saa tam ne na yɛwɔ no edidi ne n'ase kakra nti no ɛma bɛka ne pɛkɔpɛ tama picture no ne wɔ tv no so no ana mɛ sɛ ne mɛfrɛ ama amankyɛn ne sɛ at least ne papa busua ebi wɔ ha na de na ɔka sɛ ɛyɛ ɔpapa nua baako yɛ ɔhene no yɛ nokorɛ ɛyɛ yɛ nana fuda no ɔna na ɔyɛ ahɔhoɔ ne wɔ asante ɛne no ahafo na ofiri mu no ɛna ne ba abɛbɛdi n'adeɛ ɛtua ne ba no kan ni sɛ nya ba ɛbɛn ɛtuma kyɛ na kwan ɔkɔ ɛyɛ yɛ wɔfa no ho sisi ɛyɛ no wɔfa no ho sisi a ɔbɛtuma kyɛ no beebi a ɔma no ebusuafo ne wɔ. na kyɛ sɛ wo deɛ wobɛt woayi deɛ wɔfa no koraa deɛ kyɛ sɛ wo koraa wo deɛ woyɛ yɔngo koraa kyɛ sɛ woamɛhunu na ba a wɔahyɛseɛ ne yere a wɔware no ne ababa a wɔyɛ maame koraa deɛ wonni ɔmo nim ho hwee. But yɛfiri a yɛyɛ kɔɔso bi a ɛsɛ mo wɔfa na ɔyɛ odi adeɛ no na ma fɛ ne maame na ne maame ne ɛyɛ mo wɔfa wanda ayi ɛyɛ ɛzɛn ɛpapa no ɔno nya na ɔmo bɔ so paa nti ne fɛ ne maame so ɛti sa do so ne ho bibi a mbɛde mo nɔmba ma maame na maame so afrɛ mo. mepakyɛw medase papaapa sɛ na wohwɛ na abrɛkorɔ no a wahunu sɛ wonnim ababaawa yi but wahunu sɛ wo uncle ɛyɛ wowɔfa ɛwɔ ɛbaba kama bi wɔ baabi a no wɔkɛ papa sɛmu nti yɛwie ne wobɛdi nkɔmmɔ na mmoa kakra a yɛbɛtumi ɛde aboa no yɛ nyinaa yɛtumi de aboa wadaroma me insha papa mama wa hewie mejo so mommy you are looking so succulent. Thank you very much. Thank you very much my mother. Medase bebre na so de akwa de bi ba na me de bi aba so hono we ni metro chips metro chips metro chips maybe amenya wo sa already e da hono I say ani embarrass say amenya metro ya metro akofo eti na da hono mommy hwe abode say ya na be say ya metro chips kokukuru nadia kokukuru cars kokukuru mobile cars debi anwa ni metro chips anwa ni metro chips mama ne Russia ba ya ma we ya dia ma no kwa dia mama ne Russia ba ya ma mo kura ya dia ti metro chips abadwa ma so ya kama pa ma me ede ye kama energy protein carbohydrate and fiber ye mu ma say ya tam eno nti obi bia empa bi na won say we no asichire ne kakra bi na wo mu wo ma amfa bibi foforo bi artificial na ma bia obetimi awi eti metro chips eguma wodo mienu mami dem dia ma no ye maize bro dia na dia ma me maame no sanso so na peanut butter we nkate ne ekoya nim so hono nkate de eno no na afoforo te se eguma wodo mienu na se enan eguma wodo enan eti bomo dia na pe bi wo mo ewo sweet corn chicken peanut butter nkate na fe cheese eno ane se wa pe bi na ne nyina no fofofo 2 Ghana cedis 2 Ghana cedis na wo dia metro eti ba bia wo bia no bomo dia tufuo mo no for ne kire mo ewo kase mayanka na fe anwunaga junction 0244 433388 0244 433388 Future Impacts Limited edum pampa so Biscuit Lane na womo ede aba adwamasom sa bre nso eja bia ni aba bia mu papa ne di ede owura Amos anoche adwo krapa na ofira wodi nani hu fifire adwane abetoa Marcos na pamfo se ye mo ne pa na mse ne baba ya wanya emfinhia no edun so wono ne da TV ne so no ne di ade Susanna anoche kane na nkesi Susanna Susanna anoche na so maame ya na ono ta efre no
akora ko school e obonwire senior high na wade na wofo na tie e wadwo krapa metro fm achi hono mo a na anu ya no no chem se wo ba fie be na wotwe mienu ntemo na ne ho dodo no e na wo ba fie na kwasia de twami ahomache be no onum e na oso de ye fa the school bag bo na chi se wo kwaba bepem ne ye hu na chira kwan wono so wo ko school wono so wo ni fie ai wa kan finfi ho ba bi strong one strong one unya asema de fode enti yesre se be ma bi akrese dunsu 17 e me ma betumi ade nwina yo enti se be ma bi nso na achi Susanna edi ahye ne demu a mepa cha obomodi aneja no brewo tie na patapafo pieto ya de mra na ewuro ofa de ade foda wunya asema de fode wonse modin so na ebum eti sa de me ma me aka na pani dware wie nsuasa bomodi aneja no kwan kama wani nso atwa no so na ebia te bi owo mo ne nya na obomodi post station ben wo no na wode na kwanya sa nso a wode beja no esi Akoma FM ha ye be fra wofo na ye de wono ma de ahye wono ensa 0545 50 5601 0545 50 5601 ofrepe ebusuafo owura Amos anoche wono ankasa na wobeje wo so na ye koya ni mu de na ma menkanfo Elder Dominic Kwabena J building consultant media me friend Jesisi adan wobe mo anya japade sese ya se wo pedan se wo pasase ho dwo na ho krata se nyina gu akwam no Elder Pentecost Elder no amebua wo man Ghana mu anaso akobu bra wa manone wanya sika papa so de ba Ghana na kede ye japade to achi na so hwebusuafo na firi wo famo so kopem wo fase so a wonya obi abetumi agina di afakosi Elder so na wono anya asase no wontwa foundation wontwa blocks no peja dan se de wo pensi ho nkuri so kama enye wiring ni nyina kama emfama afei wa wo pensase ato e wo lake kwan so pram so ebida ho abrankese abontem adwoso onwe adwoso adwuna se trade tabuo mwama se ene apromase nyina Elder so won sase a woton de ada kwan ho abetimi e dia filling station so papa se ya frɛ no afei so chane so se wonom e wo 2 story building na te se abrosan pa e wo honom a eno so wonom se eda Kenya se na afei abija nkwanta afei hostel wonom a hyehyɛ de aduru baabi na so womo po bi a wonom no be partnership no matimi atensa e de afiri ho eno so e wo dompo ase aprabon eno nti adansie ene nsase sam ne ho senkaye bi a yemfrɛ Elder e wo 0557 030197 0557 0301 97 Kumasi Asokwa Makion Temple ehwa na ebe hu na kira kwan afei Asafo Market block number K34 ehwa na Elder edi ni dwuma ahonka hit patch aye plaster edi tu ya bia ase se ye fichikuro mu ya wo enkase mu ya no mpemu ya osisi ya de na afei ya bia wote wo nipadua mu no bomode sa won sabeka plaster ebie wai na fatare bia ya eya no ewo no ebe ye wedie no madwuma kama na to ya no nyina ase ede ama eye plaster nti wotimi de tare na ahya ontade egu so esa koto awunwuma shom Kofodua eye Eastern Chemist ebi wo Chris Farmer Mikado Pharmacy After That Pharmacy Begoro Pharmacy Drug Right Owuscope Afe Macdowell Max Hope Medicasa eho nyina da ye bi say na plaster fufure wonum ema bintom Ashaman Ekus Pharmacy Create Pharmacy enkwakwo nso Koma Mercy Information Center Osino eye Kwampam Pharmacy Kumase Bra Akoma FM 0599 991 149 0599 991 149 Bell Park just perfect one more ewo paper tissues kama dane da you should be eme ho ba ya fe toilet rolls ya de si washroom siesie ho bosome shom na wubu nsa na unsika enso pa de to a ubetimi e de toilet roll ni bi aye nam se eye kama papa sanso so na table napkins ahodo nyina so wonom e de bia ba adwama so Bell Park kitchen towel no eye kama wudi si jade ana dining table no so e chapa nam se no nko a e na etumi e de paper esade no usiom echimmo esan epepa biem 0551 144400 0551 144400 Health Alert Clinic enso so ewa adwama so enonti baabi a wode ulcer yade ebekọ a won sanfa mabiem no ye friend Health Alert Clinic afra se nko a ena mpanifo hwehwe mu ama abasobode a wo de ma no nam se de wo si tu ulcer yade ase e ma de hye e de wo ho no agise won so akọ na dansidie no wo so atimi adibia no nti ulcer yade no se de mfie du anaso se borosa wode efa kwai enam se wode ulcer yade pa de laptop ne ho a wode kwa won san so emfa mabiem shane so se yade bia
ye kase chronic aye krankro no wo mo se ho de wo mo nyintum se yade bi ye krankro na am se yade ne se de tie bia no wo no meko yade no eto ase kra e de ama stroke yade afa bad cholesterol gono na mu sa yade ni nyina health alert e wonu papa wo mo edi to ase machine se kukudam enso wo ho e bo pa e ma yade en na yaresa edi mu made na kaso apokua se ashaman e na takrade ye hwehwe wo no me kira kwan 0242518865 0242518865 Dr. Nimonie one na da ni what scientific clinic and diagnostic services ano ovarian cyst o se fabra no nto ase wo ye ba fibroid ntinyi sen wa ye den e de ma wa bra na wo nto fibroid ya de ase emfama be ma wa ye mre e wo mpem petre sam petre yo meet mienu na da ye ya bo ma den ne fo ni chem e wo doctor wonam se wono de wo ye penis repair o hwe be ma siesie no e ma ne tumi eja ne na so eni ya de cancer ya de ne ya de hodo bia ya ti din a na ye yam hihie ni nyina da enam se scientist akukudam abre bia wo eye research ni ho de wasi yade bia da eye ketewa bi e wonene so yade de ho akwankyere empaibo nyina egu akwam lab scan ene fidie nwanwaso wo mo edidi dwuma eno ti enkran ene ya wo sabe doctor e won kran dada ya wo bo adwuma edi free non so ne fam eno ti ade hia mo hwe e won kran mo fuma ni kyerem e wo circle photorama baby agwo filling station e wo no a e ho na kyese e be hu na kya kwan woni NS chemist edi enhwe kumasi atonsu mu na ko junction woni adansi rural bank no e na di enhwe 0279087687 0279087687 If labor pad be ma obatan bia aye guy afa na wotam na so wo kwa wo so make can say wedding kan kwato ho ani ni bi dada mesrawo bo ma de ayi to nche dog no kura na kope Eve product eye Eve plus na Eve normal awo na chi no wo de be siesie ho amo aye wese kama enkofa infections bia emra wo ebo no so da fom eno nti mu amutu ton ya mutu ndudu mu papa enam se ne de no na pemfo ne ba won ebisa sie 0550000990 0550000990 Eve labor pad was ya ma batan nyina da one mo aye guy Alaska Star Enterprise Alaska Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers FM ya di siesie dem ma obi esi den mo hwebenku no hwedifa no wo sampa krachi na se wurabe wo ye guy eno to so bomodin ne pa bi na fa siesie wo dem eye hotel na se restaurant en so to ana se offices ahodo schools ahodo TV stations no NFM stations mu studio no ya na makwa Alaska nchen akwaje wallpapers FM na designs no eja na national mo de asiesie bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals waterproof chemicals and stickers ahodo ni nyina so Alaska wodo nti wakrabi e de afri nkofo ma so aba abo mremu e no oton de ma wo sa woton ba ko anasa wotu na tufo buo mu no wakoton Kumasi Edu Mrs Anoche Plaza Prudential Bank no enchen wa no so edi ni dwuma 0268419596 0268419596 Quick Credit Investment Emma Wesia ehudwo besia ho senkaye no enhyeda no so enya afa na akotwa susu akobi account esika aboso me ensa ne ahwe ho ama besia da bi we de no ano Ghana card wo frɛ ye atebia bia wo mbia wo pesika e de twetwaje ho bia quick credit si ya frɛ na wonum ensort out chane soin se wo mnwuma de nyina da o my Ghana Bank of Ghana sika kora bia batan e na ma wonum nkrata wo edidi dwuma na chane so biem se wonum emmo besia e wo internet eso 0596920833 0596920833 Let us say Obapa Amasapon and Yatenen Kano. Now, Evelyn, Mammy Bissau say, Bemay, when a Beman say, there be a motinko. Or no, now and no, I will me no. Okay, but Sabibia Yakama dear. You be a cost kama. When not a benefit saying 5 years. When not a 5 years in it. Okay, and this is senka wunya wo mamia wo pesenka wo stay wo separate kakra na nka be ma ne be ye wo ho ade ansa na wasan na kwa akwetena tinka wo pe wo bi at least obesuso mo nka ma won so akodi pa no kwasem sese woni aba ye yidi nkomo a wonye obi a oye kwadwofo kra adwuma bia bi wa ye bida obo ne homodene nti eno Doris wadawroma one ye hwehwe wo message saba ebisi minim papa no ebisi wo no ye madamfo ebisi no ye se me pa cho beside foni ne ho atoso ama me na che say ma me na busuafo wo hwe wo bayi a
say a man boyfriend abre cause one TBI be say you you mate say wabre into here will be a ja obesana na motu emu kakra said e be ya meme omonwuro na topre so hono omonwuro na topre say papa ko nana so ote ne nchen no nana no so afri mu eko nti akoka wo no ko ebasia na ahadwen nti eno Doris odawroma onfa ne bre na ebeto so de mum do we hear as enna say o bebone Pastor Julius Akwaba na nekwi Akwaba evangelist Mesa Makwaba biem okay Pastor yen hwe ye nua be Evelyn Fuga asemna re Fuga asemna re ho kakra mu pa say de beba wi ase na I say when from here to there ni sanu man arehosem Yama a birthday be okay. We free teacher constitution we must say a special happy birthday to Honorable Mavis and Cancer Boadu if he just such East MP Deputy Minister of Roads and Highways and Yama me Nana Cancer Boadu ba Nana Cancer Honorable Yawad and Yawad what I would day Safa rather and talk and so nsu so oma udwuma die nyina mu omfa wonko de hokron na hokron Yesu dim amen ma ntina me ka akola na asem no nze Ghana hana kasa no menim the reason ntia aya na ebasa but ma me no menim se wo ye ne bone de ya because ono onim no enti akola we no oni ade bia se o se ye wotese de o no na usa na bia bone bia na se but we oni bibia asa so se o tie a se on se ebi mo so wa ya na mo de ni kunu ho yawo na affecting kola nti on pen kola kura ni ma hwe enti ye be sre o mo se ba bi owo bia na na kola 23 years e wanyini anesa maybe we do it o hia sese bi o enna bi kan papa kwa ate ase anka eja bi na enna bi be den e be tene no ayi ni amana duru pempen so a o sese okoduro any ade but na baby radio guest results nti baby am sure say ma me no obi no now no brother your friend on our story we be follow up na ahwese oye abusuani ana wonye abusuani ana say ye be dom suko na oye abusuani ye be pabusuani charles o mo so akola ni because the way am stranded na on na nam sa no emwa awie no bo so akofa problem dey aba na afi asai but e bia mo so no mu na mototo nioma yi a and that's obedu de sese odu na nyame de na ye de sese ode de ode eye ana ma ebi koso afiefie mpa similar case aye kan koso afiefie ma nkrofo bebre ni ade ato omoma sawram ebi okura mpa ye wo ya na bia na ma mewu ye ene bia ne papa nsu ni ho nte musa abusua no emfa akola no bo obra de obe hu bia no ne na musa nte mesere se ma me ne ebedwa to anse bebi owo bia so ote ye nka omomodin so be me yehia na akola ye obeso ni mu na wabo na abusuafo atachiri a omunnim papa yi enyina ase de brai frɛ a odi kan kan no ye nyina yehia na ye fa yi atuye na akola ye onya da ache papa okay no bibi sam ma me no efrila anase tashi me pa cho baba we wenim ba bia tashi wenim mponi e tashi wo okay family name no e tashi for okay yo Marco we no maame no we eka bia nhyɛ da ni abofre ho se first no na bia osua no na BBC ye na wontumi nhwɛ no na ade bre ne papa se eka bia ni ne ho se wanyini enti ohwehwɛ wo no opɛ maame bi de ne ho adjoin ne no because ono ye wo no nko a papa ne so ani ho onana ne so ani ho se ya ono nko akoye ankonam nani aye ne yayaaya enti maame yesrew se bibi ho ahi na ode yes ade na se fato adwobre wakora ne nka ho onka ho ye nim se na bibi wo ho enti ne ma wo yes a enti se ye dwa ato onua TV de duru akiri o se krom ade Rabi 1 TV ni nyina eduru akiri Akoma FM su duru akiri wo te ye nka yesrew abra be fa wo bai e ma ne nye basansa because se de esi kokɔ no anha kwasiafo no do so ye nim ne de se wan twe wo bai amata wo ho a e be hardwe woni obia na ma no kra no de treatment o pen na wo de ye no
woni bia no woni obia nti esese wo otena ho saa na obi ye ne de opɛ saa emwa nti maame yesre wo a wo bɛyi edwa atoa wo yeso ye edwa atoa bra na bɛhwe ne ni akima ye evangelist yensre ne papa abusua no fuga abusua no papa no no kwasem no otiase no me ma ye carpenter denti no na ye asante mema nyina carpenter for ye chairman. Oh, okay. Ne nana no. Nana fuga. Yeah. Meaning papa ne pa very very noble man. Ti ebe sra busua no, mo de hye. Pamocho mo nso no mu. Mo nso akola ni mu. Se ba se yehunu ne ma me kra na mo munyi mu hu adi. Because e mu moja. Mo se voter for the odi ejade. Aha. We mu moja more than so obekọ teshi abusua ni mo. To hu ne papa no kra nkrofo abema nani akanse de be ya obi mfa no nya ne basabasa bi se e basi ana nani an totonto ti obi aba na kwan ma se nipa kronte se so te se ope be bi ni trato obe to no mu na afo chance ye na ya de nipa no so hu se na chinya 220 bia no de ma no ti e besre se abusuan de papa free m na me se ne ba ene di na de aha ti e besre na no na bra oba ha e be kire wakola na chiri kwan na wafa oba na wakotete wade ese wagina yi bibi kakra bi so no mu a eno ano no obo ne homoden so obo ne homoden pa okay besre we no na onse se kwa me no to na me ka se me akra no no ye ba ko pe nti bone ben ya na papa no be ya be mama me as batan oba beto oba ato ne papa so me there sa de ne the more problem with emma fisa akra ba ko pe de me nima de kra be ma ne be ya be ma e be hye wabufu ama ya de bia na de ode ya o na ya but mesre ma ejumre bia ye mbo ye ho so unim se ba ko pe yesi na akra se na ne maame no no de ote se na ne maame no wo ba ko dada ansa no no ntinka mienu no minji ndi se anka wuntimi nhwe wo mo se no de anya adu ne de wanyini 23 years a watimi awo mienu de maame ohia so obehu se ne maame ni na Alice o kakra akasa me papa ni ona so me maame ni minim se ye nuama nrafo de enkra anko maame fo ba se de papa kan ye no omo ye nyama de but ohun se ne maame ni kra na se wa mefa na anko ne nchempa me gidi se na koma beto ne yem enti e besre se o tia so o ntia so o de maame na akasa busuafo no omo ma ye hu de e wo honom na afi akra ni so hu se ne nani na koma nto ne yem. Okay, me da se papa panti abeduafo na wote omo kan Hi, Akoma 87.9 FM. Akoma mo nsem jumedie ene ye hwehwe Evelyn ye hwehwe omame ye Doris Makwe ono ene ye hwehwe nteshi ena na ose otie nti momoaye ye ntwa ye homra na afi ye nkopiwa. Go for your dendo. Hey, you don't see. Nice grow for idea. 7 months. That was 10th January 2020. And some were bread and I do 10 o'clock, but to share me so by force such a man on a menda. Into a chimney sack, what you say, Obi a minimum 7 months. No, I didn't 9. As a sin, none of them die by force. It is one minute to bring me. That's when you have 7 months. 87. When you say you know, Ma so ni se awse mi insane die. Nti me so me fa me home ma. Okay. Na me ada. Ti woni na akopim sa se me home ma. Okay. Nti be force my for searching na me beda. Nti o ye me sa die no. Me anadwo nti me so me so bi ma akoma so ye me ya. Ana me yi me bra e wo brazier so cross bar. Ana me twem sa de wa boda wo pese okumi ana. O so di ma me ka utia hwide mo su me. Na me tiko si pase chem wo de mo dia me wo ko ye. Nti ade chi Saturday na pa me ma me besi me niema. Nti ma me pa me so me na page na ma me sa. Na manga ba me nche na wonti se na de na asa wodi na page yi. Nti ma me de fele to nchen. Na me ka na kwan che me ma me. Na ma me fe no fa kofi mensa. Na obo na ma ne. To ho na no fa be ka se. Ma bo na ma ne se menyem. Sa me di na se nya ne kure. Philip so ba bronya December 2019 bronya so ba ye no. Philip so be ka se ne kure menyem kwa me yawo. Eni so mo fa se me di na se nya ne kure. Nti me ma me aka ne de. Netimi se ye ne kure. Na me fa se ya kolabone. Ade na wo fa na nka san frɛ wo. Ma ni wo fa no so ntimi afane ni abehwe se asem na ye kan na kwa na se nya ne kwa ni wo fa namba ma me we dia ni obi a me nyim no wan hwe me nyinsa anya me hwe no
me ko woni so yem operation that was 17th April 2020 me wo akwale yem CS me wo ye no na me friend say Mr. Bremy 5 million enti echi no ana me friend boy ni say ma wo na me bill ye yimi sande me bill 568 also on 3 million pe benya de aba ana de ba afi me ba fie dia wo se wo fa no ende ni pe meto akwala ni din enti no wo fa ne bae no ana me ma me so ka che ni say e ko afi mama me ye nye oba ho ade a ye ntu di ni wo fa ne kan ni masemu bia ma ni wo fa ba kwa no nko na ba ni sapa na ba wan fa hwe ya ma ama ne frɛ ne bra pani ko na ba ye obetu bedi na bedi no watwera na ebe ka kyerɛ mu na asɛdeɛ na obetu ne sɛn ma ko mpacho mini enti o kan edu bisɛm bia na ma ka kyerɛ nsɛm me ba ne de umetime yinye pie bedi ntu na de bas because me bra pani so ma me wo ne sɛ enyo ngom behwe nyinsɛn na ma ba betu nyinsɛn yanka ho asɛm de na yanhwɛ de tu hu din ana let's say from day one ya wunyi say ya kopin say wunya abosume so ne na wotwe kakra obechichire won sa begu wachi ene wo beda ye nyina no wa ma kapreba da bi nto oni me beda na echi no ana o ka che me say on tell me ma me afa ne wa fa bo na wa fa ma ne nti ma me egu ni ma sin to fe mo fun so didi ma me atem nti oni me ni hwi ya mo ka che ne say enye me wo enye me bebla mi sister ni ma me hye me ni mo hye me wona onyi nsem ti meji me chop money wo dey 10 cedi nti week 70 Ghana ana o see you ane kwa no just odidi matama so riskana mami nti sa 70 Ghana no na no de back up ni say me wo ye nso akwan wa no akwa wa no fu da 70 Ghana that times na ma ye tono 36 cedis nti we to akwa week akwa di 2 na kakra pampers nso discuss kwa nso de me medio no nti me still me wo ye nso me bla week bia na bra esa ne 1.5 te ni yibi di to akwa ne pampers eni yesu eni so wa di na wa anya ho hwe be pe na ma me se ha me ne mo kase me ba someone de ano e de na ba kura akoma be na tule bi ye na kura ye se wo watimi aboa be ma agi be ma to ho so na watu kwa ya ko South Africa wo ko ye no a nie me ye yi kakra no wo se ma fa ba afofra me da se yo Ewie mo bibia aha emwakwaba edeba Akoma 87.9 sanso ena onua TV o hwe ewie ya eye Piwak natural ayedi 3p garlic mixture aba adwaso ena ye no ehia ye wada bia edi apomuden ho enkomo medofo mi busa se wompo no emutesen na ohwe se de enne ye dada setenam ye nuane diem ne niam bi ekwa se wampe edropapa bi te se 3p garlic mixture amfa mo ho ban amedofo sika bi a akose no hospital no ebi nso ayeka na wanya bi enti Piwak natural edi 3p garlic mixture aba edwaso no ene ne wo ahia awie adrei Ghana ha ba bia obenya bia to e oba bia to bibiduro ene ba bia to abrofuduro pharmacy shop ene herbal center okwa wo se wo pe 3p garlic mixture na ene nkoma ye ne wo AD eye menstrual pain ana menstrual disorder oba wo bu nsa enema enkoye ma cause ye kan se na mema na adwen mo se ma ho asem ko ana ye ka da bi mema so de ka ho de entini se oba bu nsa na se ote yaw enema nkoye ma no na ya se ne ya ne yemu sanfro no ne sisi ye ne ya ebi create me fe na obepo adwuma akofie ne obedi ntoma atwem ne ho akata ne ho na se woda ho a na aduane bi ansi table so a be ma se owura behu o ebe ye wo ya so ho enti e ka ne se ya emema no mo kurom se no na ebi oba ne wo fie na okwa adwuma na o me kurom no na wo bo owura ba bi eton bibiduro ana ba bi eton abrofuduro pharmacy shop ene herbal center okwa wo so pe 3p garlic mixture to bi komo oba na onnom ebe boa no se obebu ne nsa onte yaw obu ne nsa onte yaw ena wabu awie na wawura ovulation mo no ubetumi enya kwan ene oba no ahiem ema bebre se omubu omu nsa wie na omura ovulation mo a edu bra sabio ensuo troka bi egu kakran na ena se woni be ma hiem a etuma eba ebeto awudie no ema wunyinsen no eno na etuma bibia wie peye de ma bedu sa abre no so a ote yaw kakra Emma oni be me hie mo bon se wa ya ase eye wo ya eni kwan se ye sa because oba de nka bu nsa
was said Bassa de Sebi wo Johnson eba yo ebi abeti eya wo kakra bi na e kire wo se ubebu nsa efiri wo kɔ no onti hwi biem kɔpem se ene nan ene num ana ene nsia o menses no ebetwa nanso ene die obebi bebu ne nsa eya wa wote no kyese nyasem ketewa ensebuo no aba no eya wa obete no enya agoro na wabu ne nsa nso awie no eya wo no ano den me ka sei wo yire bi ehu saa odofo bi ehunu saa ana wo ankasa oba saa na wubu nsa eye wo frɛ number isisi ana ne doctor enkasa ye be kyerɛw sɛ o menses no sɛ na esitie me be kyerɛkyerɛ ne mabaako mienu miensa bi ani so ema bi de emakora obi de atwa obi nso de bank tenkete obi nso de ba bebre wo de agye number ne frɛ doctor de me kan saa na eye wo a frɛ yɛn ne no eni nkomo ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaise aduro no eye 3p garlic mixture na obebi wo hono mu a ne menses no eba bebre eno no se won hwe yi a dakoro wobetime sesan ho be de wo ho ene paade nso yento enti efra no pakosi anwumre no kyese obesesan ho be enan ana enum enko ba so de enka wo hye paade anopa ka ebo be awiedu mie na nko asesa no anwumre na osesan isa aye miensa obi de be nsia ana nso because se de emoja ni si ba no me so wo didi afa che wate yanka ne se a wunhu sana eba pedro no 3p garlic mixture ene beboawo anye saa emoja na eba bebrebe no ebe mo ni so abriw amwatwa ahwe ebe ma ho moja ahwe ebe mo ye fita ebe ma wo so ate ama kyese se na wusitie no o besesa esanse ubu nsa bia no a se de emoja etu no ano den saa na eye wa fre doctor sisia nye no eni nkomo obi nso de eba nketenkete kyese esom se eko pad no krobit mi yusu saa yusu na nwumere because kituwa bi ne so mu medofo e se saa na eye wo a uhia 3p garlic mixture wonum bia se ye emoja sufin bi ananime bi na asi akwan ema o menses no ema ebe ye firi ho ama menses no ebeba kama se de wo se eba obi nso de ema kura obi freme na no free sankore abuo ma ko so se me de aduro ni bi ko ho yes o se be 3 months ni na omunensa na ono kra se ne dofo ne toye e no so ma me hwe ne tini be mienu bi ma wono mo hwe ma ko so onom ye no the message ne ba 2 weeks na de nti about 2 weeks no unsa boso emiensa omunensa enka ebetumi adane ne fibroid yes nti moja yes anane no na wose ebe wie no ase ehwe nso nwina gu ne so ne ho ani say from enam se so ho kaya kwa kofa fibroid ene diabro enu ntimi dofo e 3p garlic mixture ye ka ho asem no ye kase ye wadru pa na de kofa we de ba se obebu nsa obete yaw usisi wayase obofu no woyemu samfro wani su briw eba bebre emakura etwa eso nketenkete no ebi ye ema no a enum nuro bi se mempese menyem sa birth control pills no etima oba wo fichi kro how ba ho ema so obebu nsa ebre ne beso a emoja no a emma enso ye wa obete no enya agoro omonso e papa omonsa ho ede enema hyehye ho no se me de ya family planning eno so etumi yosa etumi twa okrahwe emwani su brewu eba sa ko hu doctor no won che ode obe ye de ye nka ncho se chinchina koto 3p nenom na emom uko hu doctor wie na ebie ye yifiri ho na se menses no emma na okoto 3p garlic mixture na wanom afe wunya fibroid nso a etumi yosa oba wanyi nsan amana sei etumi yosa unya haw ewa fiti kro hom afe woba waye kese amana broso ebasa usisi na waye mre na wani su briw na ho yo basa o mesese beba ke wo se ba yo no wo de eba bia no a eye yawo na wotie ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na obebi freyen se enka yedne to operation so se yekwakoyi ni fibroid a sika anko okotua nye sika ketewa na eka ne se 3p garlic mixture yeka ho asem se no onko to bi na onom ene wonom ye no fibroid no eyi eka anko okobo no ni nyina to atwa
yankɔ ne nkyɛn yo ɛne ne yɛfrɛ no ɔfrɛ piwak natural ɛna ɔno atwitwa pictures ɛde send yɛ wo de enti ɔbaa no adansedie ne bi Creepy, menu de boy. Pancho me rose, because I frank. Montreppy run papa, my catch will be a say, Uncle no kutobi, a dear trippy I am mammy day. Remove the no more heart problem. Let me see. We could talk therapy, be no man much say a paper from her. Because me dana offer me a number come born tentem. And I'm going to try X-ray, so no see my command air large into me. See me could up in a minute. Man of my hair say pains they are meeting a bit chaya. Me so now me sound fibroid. And Mrs. Last month, we got to me know last month, me must say moja cloth ever. No say and then 3 p.m. and no me and I'm a cloth and egg bang yana. And your Macos one of Marcos in the following months, Namashi say a 3p now. Manum a drobia 3p now, I'm alone for 1 month now. Saturday, me ya me menses now. I say my ass, me as a mention. Papa, me chinia fibroid nana abeto pad num kakraka, no me try me dear seno. Indeed. The 3 period where I am mammy day. Me name a droppy operation, a little operation I make with him. A little operation I make with him. The 3 period run. Obi Pia Uncle Pebin when I do papa. Enti yenua bay nanka. Marcos when you fibroid and now ocean no TV no so no a yin say untimi hwe e say hu no ya money date nyina e so no 3p no eto atwa me so wakuma say ya pedro ni bito Kolinak Heba Danny Heba Chris K Heba obenya bi ato sanso e na hofo enko Albert Sam takrade eye AA Men's Koforidua eye Gabson Pharmacy momuni Away Enterprise e wo wa odwani e kire enkran so a okanshi Kingswalk, Kosam, and Angel Heba, Ewo, Little George, Ewotema Community 5, Madina, Health Alert Clinic, and Nasawood when each Ashaman so Ekus Pharmacy. Kaisa Edrono, 3p garlic mixture. Your number near 0248 92 88 24 0248 92 88 24. Yame boa that's ene yenubeseshia. That's papa obapa kunodu ena yetene nkan yenko na fe ama enfadiaka ento ayeso ansane akwa homa no so ene etiefo akodi enkomo ama yenko NS Herbal Industry, NS Ointment, ne Awake Natural Capsules, every one makachi ointment we no and our bow uti mintimim for na ebu bono. What the best restaurant kama na fe win ebu boni na kama bema so pampa no pa kakra wapampa mini na kuwa ne gusua ekuwa ya fa NS Ointment strastra pampa mono enwi ne befu kama ebrum e de amount we de na ni stretch marks na pimples razor bumps one ye yiwi a na sawansa we be gugu abodwese no basa no bomade ma wonsa enke bi chicken pox no kakarere e na fe nantema propro ni nyina no NS Ointment e na ye di etu asiem Awake Natural Capsules e ma ne mema nyina obi etimi no emu ahode no edoso pa eboa ebo nipadua ho ban e di free yade ho enem mreye ba de mema amoye mre wo mpam be meme ne ba no ememre na bibia koyi e de amamom afa so kura no wo a watenka no ate akwa akire wo ba wo kwa fikira wo te ya anase obi enemu sa yade etete wo eye Awake Natural Capsules and crying or kanshi drug lane ebi e wo hafe ko fodua so Gabson Pharmacy enkoko owusko bi kaswa so Tribe of Judah Kumasi Danny Herbal Missy Herbal baby eto nobian NS no pay wo benya bi atom 0245 079915 0245 079915 Mobile Outfitters Ghana eso ya for wonioma no gadgets ni nyina fabra won ma so ye ho na wo mo emmo ho ban kama emfama mobile phone screens na ne ehwe na pa ne bo me se phone bo na screen no kra na bo de nche phone na nkasa mu bo ma de fa ko enam se ne de wo ma de fusion fiber no fama ni mu ne ekire sa no ehwe fo mo a na wasan afa wade no te phones ne laptops no tablets ne cameras ni nyina ya fa ko na won hwe nya ne kama fa wo phone cases a efe na
gyane na so afa stickers ahodo nyina say phone ene tablet no wo pesa ukọ na ukọ siesie no ma ne ye fefefe nso a na wo de wani achem Kumasi City Mall enkran so Accra Mall and afei West Hills Mall 0257 884694 0257 884694 ahumka hit patch plaster nwanwa so ye de 2 year wasibretie mu na 2 year na se amani padua no ade ne ho New Tafo Cab Royal Pharmacy GB Lifeline Willikins Pharmacy Chris Pharmacy Old Tafo eye wo Fakisi Chemicals and Crime Farmer George Pharmacy Palace Pharmacy Jukad Pharmacy Tribe of Judah Herbal Center Takrade Ebuakwa Pharmacy AA Mensa Pharmacy Cab Mall Kendix and afei Knox Chemist Wholesale anase etufuo mo no be frɛ 0559 991 149 0599 991 0599 991 149 tap send aba ama adofo ewo amanone wo mo send skapa de bre ade hye wo man Ghana mu ayemre hom eno nti se wo UK afa Europe amani nyina so USA ne Canada wo pesa wo send sika ede bo man Ghana mu abretie mu no ya na wo de afa tap send channel so se promo code no wo send ya wo de Akoma FM ebe hye ho atoye mu no a na wonum ama bonus eno nti tap send jeswe se eno ene papa no Ribi biscuit also wadwama so M4 Foods Limited and a diaba biscuit no ye friend Ribi who Ribi na me Ribi no obi e Ribi so no na akoye e dia ma ye to de agufie enkwada ne free school ba ya eduane nya ready no na won ma Ribi kama afa ye bodwa na dofo e ba se nso eno a be se to me dia asoma hoho wadwabo na se enkwada e ko school snacks no ye de ka ho e dia ma wo mo sanso na yanga sa awofo no so ye de wie pe na de bia to ye bag mo awia no asekom do na wape drink bi e de aka ho na chese no ano no e de papa niema wo mo de na nsunti no ahode e wo mu no e doso 0531 003892 0531 003892 Home Sweet Cereal Lego Mix e Tom Brown a wo mo de wheat e money soya beans aye na e de ehwam ne bo so e da foma wo bia timi tobie wo saka kra bia etuwa ye bebre de hwehwam e so musua ne nyina e so akoda wanya busu nsia wa hyase edidie ya mani bini wo bedia kamfo ama wankasa wofo no so wani age beat no kakra bi na aye ready wo de se chene milk wono a na chesa no pan ye ne ekro no poku trading edum pampa so edum PZKO ebua kwa offense tano so ani atonso ho nyina da aye bisa Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown yase na wonum ema obi entom 0246697358 0246697358 Grow fine mojadro ebema wanyini fine yebone mrane nse mojadro mu super ene dia doctor fo no binu mu ho no ma he wono hwa yare fo no yade se wono yade wie ye twiro no ama wo a ne atwere grow fine herbal tonic e dia ka wonam se ebebo amade wa yade a che watimi atiesi wona so kinkain bretie bi na che se wasa hyehye kama wo ye obi a wankasa wo tenka se ne ma nkoye we nipadua no so hono wakoma no ya na agi hwimhwim te wo kwa na so wontimi na wo ba ha ebo so mefu na kwa fikyira eba kakra bi na twa wa wo de no so beba ebeba se ya bebre enye no ma sa enti afikyire kro no se bibi be ye no ma ewo mu a ene ebra no ya no grow fine herbal tonic no na emu opa ye wadansi die obi a emfie nwotwe na wo mu ne nsa wo di adansi se ebra wonya ebie no me no to aso ne wabu ne nsa che se bibia ekoyi eloti grow fine die bomodi pa bi nam se uni padua no ebenyi ni fine 0244 596 532 0244 596532 Zahara Nupano enie wonum ewo Zahara mixture afei G capsules eka hom Zahara man capsules any Hindi herbal mixture Zahara mixture ene ne topa ye G capsules no ye ka bom ememmene ema gononum namu sayede ni nyina etuase afei so wo pese enkwambo ewo nipadua mu nya hoden no ebra no ye nro emie no fa topa ye memene nsuo no na entumi emo a wo ye ba ana be man sawansawa egu ba no ana se wajapade no watitia ma ye kura bomodin na wonsa enka enroibi afei Zahara man capsules bebo bema amwa wagina wona so papa abre bia kwesina ni mu a ampa ya ma mo piafo
na hindi herbal mixture wobi a malaria etete wona typhoid ni diabetes no we treat ya enko no wedro no eye hindi herbal mixture dodo tuom 0248569335 0248569335 Dawood Herbal Hospital womo na de Dawood 360 capsules Dawood ointment and afei Dawood Herbal mixture wonom ede aba monten so eno ti abomoden na wonsa enka wo de eno ache no Richmond Herbal Center kuafo nkune ne samna no enie enku ne samna ebo adwuma che nkonya enku no ebo to honamia asesisi yade wo bibia radio no eninya level na nye smooth nsawansa waje wedi na boso na utrita power ne abomoden bra no wodi bi stress radio no na wodi bi fa moma so ebetu tipa yeri nyina se ede ama osasabro wo bia wadwuma den pa no mekanfo ede atonam se wei eye adwuma kwa wedi no na tuya ase afa samna no so eye wedi ne adwuma wo bibia da ya nsawansa wagu ho na wo batiri ho aye kakarere no ya ma onsanka bi na wo bi so odware wi a na afa kwa na ne ho ekeka no a mane ntamfa ekuafo samna enware nam se sa hawde nyina no ebetu ase Akoma FM ebi wa ha eno te wo kuma se nkwa de ya bra na beje Richmond Herbal Center kuafo nkune ne samna no ebi 0249186845 0249186845 Nana yebi ewa aguna saman eno ti spiritual problems no eho ne yekọ ne akoto ase edua bọ mojafra edutuo ena afesokura eno me yade nkurankuro awade mu nsensem ene akwanto mu nsem eye nana yebi na kachi aguna saman wose bra bepe bambo ewo dwumadie bi a woye mu wadwadie no se yebo wiete na hye wankasa wotenka se niema nkoyie kura wa abrabo no mu dia ene nana yebi sifo ni kiremu ewa aguna saman somre ene se spiritual problem no yemfa nko ena nana enhwe na wonto ase emfa 0243134535 0243134535 Akoma FM fufuo party fufuo wenke fufuo die posim edi yebedi bi papa yebedi ni ahun ya twafufuo sankwan tenam dipa David just are you tuntum ni binso we tuntum no eno na di fufu a de so hono nti oba eno ani wariwa fufu na di ma nka wakoma ho obia nye o kapre kura so hono bedi di say ya tam ne ko enam sa Akoma FM se bra ne ngi wani papa August wasana abosome no ne de to so enan ene ede hihye so Asokwa Municipal Assembly wo mo ani mu hono mo a ba bia Kumasi City Mall no ewo yi a eno nti esere wa da ekwan da ho so obetimi abeso yasre say esika famo anase nam atosode banche bode bibia betimi de abeboa ama edwumade na di mu nyina no panifo se bomoden na fa eso yasne 0246766060 0246766060 na Mira range of products ena one maso ya sanye tomato paste ni ade nyina wo mo de bi aba mountain so 0554442853 Sankofa food spice ebi nim kura nka menti ase kama papa fufuo party ni sei ye de bi be season ye nam ne ho ne de bi abonkwan pa wa be di atum sampa Sankofa de wo de wo aduane mu a aduane no kama papa 0555603143 0555603143 Panther energy drink we energy drink ya wo bi bia ebetimi anumbie Jamie Aba Ventures dudu atuo yebenya bi ewo ne nchen 0596222209 0596222209 Kovi organic tiger nut powder atadwe ya wonimi ya mema de charge won battery ya no ma hata na chese won ma yam ne kama wutime ade nsuo de fra no nko a no anom nya sanso a waduane a wudie bia ne sakakra fagum ni padua no madwuma 0243215575 0243215575 mommy papa mama da se papa fe yankwa homane so na ye fabre no akane ne ati phone kodi enkomo ye discuss about phone ye so be fa wo partner phone and afa ye nua pa Evelyn Fugaya o hwehwe o mame na watumi ene no atena yankwa homane so 0322498035 0322498036 0322498037 odini ba bia frefre Amako, but I have na radio. Ma, we do a full course now. I'm working on social media. Ma, I got no money, man. When you knew, I did the African Cabema for bar phone. Where Obasa for Bema phone, no problem. But you didn't any day.
Enivo, Obia, you know, good, Tinamata. I don't know. No, mammy, you say, Yamia, Mama, Abama, who more could. Kafra lines no entumi enyina so ye emfa emaye 0322498035 within baby afrefree South Africa. Okay, imagine ayenko Obi kan ni aba no kana kuna tu ye na ibi o ba no wan fun kwa obi woni na me e to so ni no yes resa ni aba no so le fi na wona obi an tempo ofi so obi an so de na pressure na ni so ni kumfu e de pressure be ba na o so ati anya ni anya ma o fa ye kan be se ga o nti ban so kumfu o de na be so de mama ni so because money is that's Insha Majina, we didn't baby afraid. Senior Baby. Of a quarter, papa. Senior Bama, someone Santaman Pon, Kufiasi, no time coach. Senior Bama, me, what big of woman near to man. To my dear Moody, so you need papa. I mean, China never got on a crossing your back in Kufiat or Mr. Apia. A couple of both requirement always. No time coach make you papa. Senior Bar, the American tell me what fast is a one can Akoma Anthony Yem. Akoma for when TV, we have one TV, and no take TV there. What didn't ask my bear, no question over Bushia for us at this way and Quadia. Sini Tibia will be warm, I mean, the Bushia for. What can I come out? More near basa. More near basa. One traffic, no one share. Mama question a bigger for. The dear the Bushia for will be an when I go from Bayatum. I'm on also won't the Bushia for. But that's me, Baba baby. That's it, of a quarter, Yamisha. We didn't baby afraid. My mommy is the best mommy the whole world. No, mommy, and yes, Timulu, and yes, Papa, yeah, play, mommy. I bet I'm better, my homie. Ask them back, I don't know if it's popular. Well, I was about to say, I was about to bless Tebia mkate ejo mumfa sama yenye baba sala abegin na wo wako ntimi awu baba tuna to be maso so wo sahi so wo hi so ye mukura nso ade na bi before kura wo mume ye bresa ni trimo so e bresa na hote ni ti ye bresa na yo mo ye sa na ma so o bredodo ene hu ta me tie za be tie na me ho no je e ti me ma o okay, just 20 people, a panic show. And if I know, if you need to buy it, said 1 PM free form. If you have free form, I will have from the if you need to or said here, what career, and now to do before. So when you're 23 years. Now to say before when you're 23 years here, what I can find you account. Eh? Who be the more another job. It's in the Obayan Day. Marcus, I'm pension, I'm good years, Rabaka the anchor. That's a papa, no, and for your chat. So, didn't baby afraid? Yeah, we didn't baby afraid. You're Dinah, Cassani uncle. Dinah Pacho will issue our befray lines now. I am a good TV, no anymore na or the Yaka Wansem. I had near Dij Medina, a Sabre Busha Penny, Samia Champion, Shores Pepe, Little Timno, Omina, Aya Crado, Yadia Akoma Sports, and na Ebra war Akuma FM dear and the Panqua, and the Asha share at the Ebra Winti, Bomodia say, and which is a winnie when you cry in free Facebook, YouTube, and I face when you are so in free radios and send a pa. O petty was sports mono, Abusia Penny, whatever in ya would on the team no at the Ebra Winti, Bomodiana for Fidino Etoha. Akoma FM 87.9 Kumasi.